Ibaka sana mutegeri wa Meru TV na mutegeri wa Thire FM betikiri nkwatogeni kiri mubango jwa rumuriro wa siasa na rero ni tariki 17 mweri ni jwetano mwaka 2026 nkwere karibu sana kiri kibindi kietu kia mweri jojo kana kia tariki cia narua tuita na mbere kwitha tukiarire mantu mwanya mwanya taro twitha tukwariria ntuku cionthe anikienda tumba kwitha twitegera ure mantu jagwita na mbere ndene Kenya yetu na kinya kiri ndene account cietu kwa hivyo karibuni sana na rero tuna mantu ja mengi yara tukubangirite twina mantu ja mengi yara tonete ja ikarika magute jaitetie kwina maandamano rojo kwina miario yombete kwithirwa kiario tofauti ni wananchi ni antu bakithirikari na kinya ba opposition na tugetha twitegera mantu ja jonde ndene ya mubango jojo rumuri rwa siasa na kama kawaida tugachoka nya ndene county ya Meru itonete kwina mantu ja maingi nyo yethirito ya kiendelea yombete tugetha nya twitegera nontu ni anabeto ba Meru iboko bamenya na kira yo kionte kuhusu mwananchi wa kawaida nio business yetu. Kwa hivyo karibuni sana kile mubango jo tuketha tukiaraniria na kama kawaida tithora ndi ninka ndene studio tithora tuli na ageni batu tithora tuli na bo bara tithora tuichanganwa na bo siasa ntuku kulingana na mantu jira ya kwithirwa yario. Kwa hivyo karibuni sana tutenambe kwithora tukiaraniria indi nkaba kanya babo kethi bongwa nikienda bo bamenya ni bo bao then tutenambe na mubango jo. Karibuni sana ndene ya studio yetu. Asante. Kethi ni wananchi. Ndambiria wapo na mantili. Wewe chombe. Ngeria tegeri wa Meru TV na rendi Thire ndivere karibuni enda tomba kwaraniri. Okay, asante sana daktari. Wewe sana yani antu menkeri chiakwa ke babonde batuilelete kwa Meru TV nikibera turiaringi obura towirera tware ante mikainorana aibo ntutu yake ndatwaria tumenyane atagwita na mbere na tumenkevi cia happy birthday to my husband. Oh, happy birthday. Hey, honey, are you looking at me? Are you there? Hi, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Birthday. Bwega. Cheupi mboga nonto bwa utonda kanya gorobonaro. Yes. Na tikiri na ategeri ponde ba Meru TV. It's always a pleasure kuja twaraniria na tugaume gutiga tukethana kanya gakega muno tukiaria na it's also a pleasure kuthora twina antena aba gatigati uturiza mwanki jogea Akora kireni thank you. Yes. Okay, ibwaga sana muthikiria na mutegeri wa Meru TV ukumba gutha bugicibirwa ntongera kana ntaura ukumenya ni ageni baikundire na bonde studio kwa hivyo rwari rwetu ruketha rwari very productive na ingwitikia kubwata ogeni nikienda bweta na mbere na kwaranira na batu nombe kuthira gitwata rutero Facebook Meru TV Kenya rutero YouTube Meru TV Kenya na wenda kuthira gintumira SMS kuna namba idene screen yaku ya 07489891 ukomba kuthira gintumira SMS wina comment wina opinion wina kiuria ukwenda kuthira kiuria we free kuthira kilingana na mbeu na bila shaka tuketha tukiwata SMS tienu na tuiwe kinya babu burenda kugatia. Karibuni sana kile mubango jo nikienda tugeta na mbere kuthira tukiaraniria tatuambiririe directly akiri mantu jira yethirito yagita na mbere na mantu jira tukuthugania yonthe ya kuhusu mwananchi wa kawaida rujo kwina mugomo kwanza kabisa ituronere magute jira itirie na jaititi na mbecha hii nyingi sana tukajititi nyana mbecha kidogo nonto kuma magute jaite last month yaumite kuma 206 ya subsidized ya stoka 198 dai jira itirie ya kinya 20 ya kinya 218 here in Meru it's 218 na kuna osi 214 and all that no tuburetete miario mingi mwote wananchi na rojo kinya ite bangari bugwite bakathige mugomo bonde bagwire weta biki bona njirene weta ngari kinya personal yeta njirene barenda bonde bathikirwe no tunandiko kuonania kama antajadhukite sana babu kari yatongeria tukiambiririo no tukinya buno buku buri affected in one way or the other ntikumenya uwe bwani bomba kutha bukiugate nimbie tumete mauta jethro jaititi muitirie jo nonto last month itorero mauta jaitia okay itukumenya kwina ndora yitite na mbere Iraq lakini after thirikari yuko yo solve na yongera mbecha ile bongerere kenda maguta jaje na ma then all of a sudden within a month mauta jara jagwitia kairi imbi yomba kwithirwa ina thina because nyethra ndora ni gwita na mbere tukona nthiguru ingirira kwina batwe maguta daya teka yakinyitie mbeca na racia kinyite cia Kenya. So what is not happening in Kenya? Tuambiririe bwana Matili. I think amana na ndoira ciekuo Kenya kethero iri na taxi mbingi kethera muta ye kirinto bingi biranthira shiri kwa batu batikirite
so bio babwiri kuolelia bakati into bira bekirite bibingi ki mauta at least ria kwina thina yontwe kenda mwananchi wa kawaida omba kuona service ile kwendekana kuhusu mauta iyo into bionde ugitandukene factory no bautumira mauta ngari ikwendi into bio ria mauta ya itio rimwe na mbeca imbingi u itiria kwithirwa ni thina ki mwananchi so ibabwiri kuolelia mavieti into bio bekirite ku bingi bakiende kunyishanyishia kende itarire umutumba urikila wibo mbumba kuana bwakwa kusiande ya Uganda mauta ya rais Tanzania na rimwe mantu yamwe ya kenda tongoru abathirikanwa mantu kusinu wa mantu rwari royo kyagwetherwa antwara so I think no chukuru kiri wananchi kithomo tu bakaminya nyare bakiro mantu bakolela simbi biongo mtu obera na nyamto no akiwa akolela sio mantu wakuwa kedhani urongo akwira wananchi bomba kwa ya itariana bomba ndakuwa ho. Okay, thank you so much. Daktari, akiri on the same, ya last month ria mauta jo jitirira mbere itwererwe kana president itonera akiaria na arauga ya kwamba tugaikompea na Uganda, Tanzania, Ethiopia na iringi cionde iria kwina batu au batu twina 20 kilometers of roads to maintain na ingi 6000 iria ikuthithwa na untu wanabari menyana babera wani wanabari tu walifuatilia na wakakuja kujua kwamba kulingana na figures ila nenkanirite ya kwamba ndikuru iji ingi cionde ringanirito na barabara jeu ira pa commenting kwa tuka kinya si more than the 20 kilometers ira ikubuthi ndene ya Kenya but now yakaba butengani maguta jaja ndija guitia nkuruki kinye ura jaititie last time kinye yate subsidized. So now the question is mwananchi wa kawaida kana mukenya antwara kundiari do you think thirikari ni kuthingatira na ni effect iri kumante yacho ndaya kithero ya kireta ki mukenya wa kawaida maybe utikumba kugura mauta jau? I think iba kumenya thirikari ni kumenya the impact ikete ukea we don't care about the ordinary person. Mbere mbambiririe kuwa crisis ya oil is global. Ni desio ndinio. But kebwina atongeria babeya kwira mibango era thirikari withakia yo cushion ya ntubo bateka ikuoruru burabo buikwa ne antu betu right now yonto ikwa nyabo mantile au ni bibi ongeli ne tonto mauta ya Ethiopia ya kwithira ya iraisiki ya Kenya. Ethiopia is landlocked country. Ya Rwanda na yari umoko Kenya ya ikulugira wetu. Yes. Na tonto ya iraisi. Okay, ya gwilela ituilela levy kuira betete levy na taxes kutena VAT thirikari ikaira ikenda yongwa kukeba kenda kucushion mtura kenda mtura wanthi kabisa tia ikwe ururu they can reduce taxes VAT ira yena mwa kwina road levy au ile barabara ontutu chanjwa road katwina kilomita nyingi kilomita nyingi doesn't mean no bwiri kure ya levy nyingi. It means barabara nikai kumaintain echa kumaintain kithia barabara ya turagire injaruri nikajamberia kumaintain all of a sudden why second ni bwiri kwithia nyayo it can be removed no barite bwe katumirite right now mwanka stability ya mauta ithirereo globally. So impact ya mauta ya affect everybody. Nuko meandirita ndaria ne kuru no ntu inkwari abo mantu ya mauta baititi. Bari o affect imwene ngari kana mturo bonda. Bate kumenya bonda ya itethia mbesa. Baita kwendia munga oyo eruri. No kaba kare mbesa nyingi. Faindera bakubwiri kuona ikenama. Uketha no etete gura mwate factory baitumirambi beteruri kana ndizo nyo etera itia mauta kinya botoga baitethia mauri so iraeta wa inflation kana uitethia mauri ya into yari iti automatically no botini anyo ikwero anything so weta mukenya yakuwa woninte affected so ningo support maandamano ya yes inko ya support yes okay yes for the longest time diesel never
Yes. Lakini thai diesel ni kinyite ni the most expensive ye kuruka kinya petroli. Yes. Thirikari tukuona kinya Professor Kithure Kindiki rirari echo in Meru no we are doing everything possible to make sure to kuina mimbecha tia maguta. What do you think thirikari ka thithira because irabata thithiri last month orira mutajaji titiringi na bando anto no affected the same way. Ibwaga cheupe kuninde je kuthugania Kapik from my brother Wire. Thirikari utwaire force megikaita muno. Utwaire na G2G. The reality now it hits at G2G because ikethari thirikari to thirikari then turingitha tukiona benefit at least your caution jo daktari akuga for mwananchi wa kawaida. But it appears nande that it was purely business. Ukategera biashara nande bathugania mantusati petroli titia kagita fulani baka maintain kuthire biashara chao but it's quite unfortunate ire gitarerea barato weta responsibility other than kuthira no bo gutuma tunyiria murigo then they into business no gategera there is nya framework G2G itekwa kabisa na ikarajaka either it's a company to company cha thirikari gwitananguke na ndogire kaire ratu areaza that our biggest problem inyakatho ntukuga ni gitaram thirikari chumite kanwa effect ya kuthora itwathirire corporation chetu ira chiari cha manager thirikari na effect yo ni tukono tunandi the corporation cha National Oil cha kwile that randi turendrinya KPLC it that tells you nukona petrol is a national security issue when nanio gintu kira gitagaira muno kiria ndigure ku egwitina mbere but it appears that Barabe authority they are taking advantage kiku bobongwa ku kuitongia coming to back to your kiuregia ku it's true it's a high time to the diesel ire kurumuno na kambuge it's a worrying trend onto kako abakondo tuchoki aranyuma kware nadikana mauta atazari ndiguru there's a difference of 1,000 shilling Yes. ana biashara baba benturene kuikintu ba gitarira twitagaraga kibaki gitarira wetogethera mtu akogura diesel agora mautata akaungania akenderia na inji not to profit at 146 nyoro gwita biashara keja kondi rais mautata je ndiguru no baungania ripple effect na effect ya manzo nimbi that ngari chetu yokwira barabarene tractors chetu rodi chetu urokulima murimi atomba kuthura ena advantage kuthura thirikari ni mukaritie I don't know what informed that mautata na petroli the general difference almost 100 shilling no to that it's really danger mono kiri nyake environment no to of course no make emission na ambi na nya petroli is diesel no to generate nayo rikana no to generate no steamer still no to use generate steamer still no yo go transport ku their transportation ikarajaka thirikari tunayo onare kuga metro ndio rais ntukuingia kiunya pikipiki tumaira kerosene I don't know what informed ekarajaka is something nyayo ngo karande kuru is not informed he doesn't care jo daktari akuga that this government ile ite care about mwananchi na rate teno nto redo vede onari levies chirio there was a proposal that we do away with fuel levy as at now no tunandire even if to kogeria ko maintain then to maintain that kana muri onejwa mwananchi kana ikabanya titigete ko maintain onande then at least mwananchi can enjoy it. Number 2 it's true that VAT thirikari ejana the other day we get about 8%. The remaining 8% babati gweta bunge betu bachoka bunge baka methia bitina ushuru na tukageria kugita ira
shilingi 20 at least uchoka around below 200 onto ekeja kuthoro below 200 at least quite sustainable nyakitha tukuga it's a global crisis at least nya thirikari yetu nayo atongera batu nabo ni ndithugani bo thina muno batikokea kiriura mwananchi akuigwa kana they create a problem, they try to sort it. Bobongwa kona ne kuba kuita nonto bobongo ba create thina ichonde ekara ne ubethe ya nonto baitaya akagwa to kuinika nandi with the 46 shilling alafu ejo tunyiria chiringi thano seriously no bendrete kuthia but it's a serious issue especially on atumiri bad diesel kuita na mbere it's a quite serious issue nonto I don't know how thirikari komba kuthora ke maintain adulteration kana ku ira tukaga ikungania maguta jana na diesel na au nio thina nonto ni ira it was a problem previously na itonaga ithina muno na nandi ntije uragwa karwa tutwina ngari cia diesel tije ketha twa paka kana tha wakana na hicho nyingi factories buses everything so they are minting a lot of money yes kiromba point kuma kiri kungani kwa maguta menya at the same time last month bando itonere CS wa trend nondo bo substandard mauta yara jera wazeo ya kurija kuthuki engine cia ngari in fact nari na raua substandard mauta jo butwira utumira kuma kitambo ijo butwira utumira na maguta za mega jarejire in 20 au jarejire in 2024 ikaraja kurekana muno jate na nini security nyingi awajejire in 2024 so jauja thukije unoje bukuthira butumirite for the longest time does it mean bato gya kinyata bongani mauta yo okubo bwana eriki akiwa because akiaguthira maguta jaija kuruja kuthukia engine cia ngari lakini nokubo thirikari mturoro merete the same department yo batere kwari ariwa mauta yo butwira utumira jo bukuija thukije butwira utumira jame nya yarejire last year so bukathete ni muno nonto no butwira utumira maguta jana urabura menyere kwina jange jamega nkuru kiejera jarario does it mean that thirikari etiokia kabisa roto atirikatu ona ni wa mauta yake kura diesel na petrol na mauta ya taa yoka kwana mauribo kwa kari mauta taa yetharo ye ndi muno na diesel ire goro na petrol ire kura goro petrol ne ture kura goro bora biashara bara ba mauta ba thithia bora mauta ya taa bakongania na diesel kana nya na petrol so rera biatiana na inya kwitha kwina kanya kantu baraba walagai kakoya mauta ya betate bongania na kwithira mauta ya tiene na inya uti onto bobo ya kukaba advantage ya kuchanganya onto mauta ya tae ndi muno so no withire yunganirwe tika tukwa mauriye the kuraya imbeshire cionthe nteatara levis into bibi onde bi kirikie mauta at least thirikari ekolele buranto ba usapaimanto yange ya maingi udai kwena thina nyesha to bakulalamika fia nto bakulalamika so ria bathingithi into bire bigusa anto bonde kinya bati kweba be serious babwiri kuona nto bono ume thina maandamano ya mauta yake akwanjiriria ni baba kusiso mbere ni anto ba matatu ikaura so tengari inya we na yeku we ngo batereka nawe wita onte minyago onte batere kugwatanira iba ni anto bonde baketho bakibithacia so windenda mbeca ira ciikiri mbingi thirikari usiwe utuma Tanzania na Uganda kama utayendi na matukura tikagora gwithite yo no arabu ni mauta yonthe ya kuma so bono nto batekerete anto bo taxi mbingi si road maintenance imbi levy interview bionde bika kwenda ko lelo biritwa at least mauta yeta mauria meya na renge inya ko thirikania anto tu bakenda bakiringa kura baminyani mbi bakuthithia musirari ingi kona beri mauta ya Russia na Ukraine iyo yera ne ko affect mauriru kwe bawire bate tebia ko affect ndikenda inya okay
yabu nteo shwatega women rep ate gaire manto ya maingi yara inya wa kuminya aya atebwethia ingire kwikira akenya wethero bakiolela shamanto ya kilukire oyo imbia twirerere nda na ria na bimbia utwira so I think ni shukuru no shukuru hatu bari shukuru okay like yeah okay katoleli mtu wetu wa Didi Nyoro nethiritwe agichumirie nethiro akielaborate antu bwega kabisa kenda antu bomba kuthwa bakielewa mantu ja Didi Nyoro nkimukuti arua MPs babatere kwitwa immediately bakiatha bakaranthi na bakiatha bakiarire mantu ja no mantu jari agent na wa 80% ile tigarukire ni batere kwitwa yatiwa zero rateta exempt alafu bakena mia ekuringana na we arua bakena mia ije gwetwa road maintenance fund ile 25 shillings ikena mu at least ikaito kinya 7 shillings peke yake bando igatetheri kuina maguta ja na soka wa kuina kinya mbeche ingi cithero cikiri ira kutuika o mukenya any time uratumira maguta kuina mbeche ira ithero ukiria kithirikari na wa mbeche ikinya cikethero igitwa na thirikari gaita another 5 million ya subsidize maguta then maguta chaja kethro yake na maura kubatere so now you wonder mtoto ni mtu wa budget kile committee ya National Assembly notika wewe mathabu yara kuringa teka ate kumenyora kuga na kumenyora kuga but now do we have anybody mtura ukawatira mantu jathi thio akua kana Kenya no kaba kendelea kuria na thina no ntu kinya thirikari I'm very sure kinya thirikari raisi na mtu and advisors wapo mu advise the same but ariko ariona kuirwa anaongea sana no ka kuringanithia a Kenya but you as leaders do you think thirikari yomba kuthiatira mantu jaja kana yakaurira ndetu na Kenya bendelee kuria thina mbere kangwe kwekinira kiwa atiri buraya arakietha ikitebo yarakietha urwa Didi Nyoro na menya ya yonde ya ukarika ira arikuo but now ateke aria now this is the time now akwaria na yau agua yonthe iyo babwiri kubwithia yonduke yagona obura tuwere taxes ira ciekiri na levy ni thangatu 6 different types yes kwina nya petroleum levy kwina railway development levy ndikumenyo ntu baba bana amiro bakurigwe nya cha railway kwana ko railway kuluka rangira maua so ito ucharelwe kwengwe wetwa merchant shipping levy kwe wetwa import declaration fee yucho ndenu kumenya irio na ile ngelwa kenda mturo gura beteruri area thirikari ke ya gwithire kia fubo babwiri wete babwiri kuriko the parliament baite bakarembe ba analyze those levies na bone what is the implication ya kusiri induce in short term because there are in the maybe the ne between Iran and the US and the Israel it kuria for long maybe kathira but for short term what should they do bake ya gwithire they surely represent the people ibabweri kuria other sources of income for this government kana bakainga lupo to corruption bakareka kuia bakolut left right center mbezo yeta ike kwa cushion the common man yes no ndo the nerabati kumenye is this thing is affecting all of us yes te muntu uraute wishumbaki nyababa wishumba na muno iri impact baraba kubwithia manufacturing bake ya gwethio bari impact and more inato kwa umangui na no gatukuana betu batina ngui itukwenda create employment that also affects bake ya gwethia the cost of production is very high but umba kwa kuendelea na ngui cio so atongeria kana baba thuri bonde na mbue sometimes mantu yara atongeria baira antu bakababwithiria nuthika irokori na bakaumana mtombo gwira wikira bwandura uninka bwikira tapu yeri ari kore nu bote koro etagura renge ka batwa gurura tapu eri ari keya na obo ko uwa yebo akarika so baba ari go batwira thina ya Ukraine tario so mauta ya tebwiri witia iru ari tobori obori atri
ni tera karire ndi waitithia mauta no ntu bwa thina ya Iran. Those are questions to worry Korea. The second thing na tukua ne what action should we take now immediately? The most immediate action ni levies you na taxes you reduce. Then the idea bakua let the VAT be zeroed, be exempt. Kenda batare anything. You no kumenya yomba ku lower the taxes. Then even a manto ya shipping merchant levy ibare ya no ntoira mtura wende shipping companies ira ni ile awa fee na ile awa no ne antu baba utumira mauta kinyune bwiri kurunduswa let everything be reduced abake ya whether they really care for the common man they can do that, it is doable. In the long term itobwiri kuona whether we should continue kwa twethe atoki depend so much on oil kana petrol product cha petrol. There are many things other countries bakubwithia uketa nthi nyingi bo babwithirie irio baba introduce these electric vehicles. Ukomenyo itumira stima itetumira mbi na solar, introduction of a lot of solar na bokethe abwina transport bokwa antu bato witithakia ngari bonde antu kithia imentelewe uwo wato itakia bus kwa itangwene you know boka reduce the use of private vehicles na boka improve mbi public transport together very well organized watu wera wakithia antu kuona mwankana nyo batumira that can also reduce in the long run but in the short run we will reduce all those taxes and levies. Okay. I agree with you kwa it's doable because still torikere didi nyo aruwa atire ya kwamba shilingi igana kire every liter irokugura wore mwitithio ngari ireta kire kondi na profits chianto baraba kusikana na mantu jege maguta Matio shipping merchants. Nande Niwa weta shipping merchants. So kire 218 ye shilingi igana ireta kire ene maguta tuweni ene maguta. Then why should Bana Eric niki gitumite gutwika ukiakuthira thirikari menya thirikari itherere yo protect wananchi no kiakuthira kinya ya ndwerio tutukurea na maybe no ya affecting one or the other manto ya change kidogo but now as government ukiakuthira ma uradidia kuwa ya kwamba shilingi kana leta kile beneficiaries na maguta koketwa kwina ngide ya nate ya tongeria gutwika no kona kaboge kira shilingi igana mukone jwaku kire every litere go mwananchi wa kawaida nkurukia wo kinyoreka igana ri mwananchi wa kawaida gutwika ati kumia. You see mbugere kaire atukona nkara ya entrepreneurs kuran thirikari because they are all interest church centered interest church survey tombere non to no boba kuran these businesses neighbor kwenda to maintain their profit margins na mwananchi batiko care because at the end of the day ikibo kwa mass wealth now at an expense ya mwananchi wa kawaida na mbugere kairi eya kuthori kiboko tukulingo thaizi it's a wake up call kana ile son tukuthoma ki mwananchi kagita kya kijari moyo mantu za kenda at least you just wake up tuwekaraje kaba tutomami tugukiri mantu za kuendelea but the irony ni Didea amutongeria akwira batu tui more developed than our neighbors keto mhuta je cheaper the other side pure in insult to madogani jeto kana ora tukudogani because we know iso itima antu je mageni mheshimiwa daktari nali ndona ndeguru chome no gutumira train you see but we as a country at the next day tithina mbuka ne thirikari ji mbugire ka ithina cia ichireti thirikari chi kanyuma mbugire kya mbere ma the moment thirikari chorere cooperation chetu atu ikathira especially transport menyana ndi thaiji mostly transport system ni private more private sector na they also want to make their money but thirikari kaja kuthora ni take ki transport sector ilo tuambiria kwa rwaria kuthora kwina free transport system infrastructure bui nontunande
Haiji kwithira kuna pressure rukiri that thasta chutu kuchenarua kwena mugomo ruju na ni ketha thirikari itenda tutigoma no tugenderea but no tuchinjare ne cia aitiba ananchi ba kawaida no mwanka na boba dictate on what to do na that ikethora issue kire thirikari don't at the moment twarungika the economy ntukwemwe. It's also a loss in any mono kithirikari, not only in government, but also as an individual and ananchi ba kawaida. Kambuge ura mheshimiwa Ndindi Nyoro akuga thirikari riuga tweni alternative, tweni mathigani zangi, then Ndindi Nyoro akoja mathigani zangi. I think the pressure ira ya Mount the first time on to indikanaga last month ba chenchirie April chenchirie pricing zairi. True, katiba ni te waziri wa fedha kuchange. I think it's almost 25% or 50% KVT na na change 8% ya 8. Now Ndindi Nyoro proposes that hata hii timebaki tuiondoe. Kedhoni hauni, the reality is that the global issue. Tucheke kama chama tuye Kenya where do we now caution and Tobeto we remove the 4% ira wa chiringi nyira chia baba bako distribute kana baba ko margin ira chiringi nya plus chiringi mugwanja plus 8% at least together to below 200 na it's workable bea imweri ita short term tuterete tonai urandi guru igukara kana ora gukara. But the other issue onde thugania this G2G thing ibati kwa nafasi that kila mtu ajitafutie mafuta wewe itakuwa cheaper. No tunande thirikari neo ngugi yao iko regulate ya kile pricing. If kama mauta yakonekana antwa cheaper then why not we take advantage other than gukara Middle East tu tukarete au tweterete gukara ukari. Okay, lakini mtu no aturia tri bwana Eric. Kile maintenance fee is ile 25 year kiro in government ile. Does it mean that those other years back njira hii ita maintain now? Of course, because the levy was not there. Na antu no bari na njira no ciathitha. Then what was happening then? Bila chinchiri thai. You see, oni bonaga jaka itwa kama tere murigo munene muno when the devolve unit, of course it was a nice idea injaga muno the devolve system, but there to attend every elective position into a executive MP na kwenda fuel levy part of it na kwenda to maintain still the CDF and then better ni kuita kuingi mono and doing the same thing. I also know that there's also a levy that comes through the county na still there is also fuel levy coming ekweza na MP kubidia to tramito to kutokabro tobo to kirantorene then mbeche uchionde tukaamua nande we consolidate mbete ichonde na togeria kuita at least for now onto still kuina mbechi kuja na mbunge for fuel levy bawekera muko nikito miokono tiki tumadha hizi onto already bena mbecha lakini previously ikuonaga there was kwarina otumiri chiari from the central na ichia tumekaga urakubati panande no nduchinjare ne nyingi it also become difficult to manage na tena there is also that demand that we also need that money. The other day people buga bagu ikokotini chia reta issue still they demand it iketo miokona batu abunge barato inabo solid to say so ikwithirwa batumba kwaria no ntumba kwithirwa either kila mtu akona file wete bui kuwa tumba caution kana kuuria kiuria thirikari ya tunayo no ntu no kuona either na misappropriated of fuel review kana CDF chao ko iketomio kuona kinya kuthuganiria mwananchi ithira difficult. My idea is that
nethugani yakwa the moment tukaendelea ku ensure every elective position as an executive responsibility ngugira katiba ebaete then itikinyandira either to oversight the government to registrate na kugeta ku represent mwananchi because now representation itio kiribo apart from now the Dinyoro says non tunaandikire speaker Wetangula naandikira clerk of assembly katode kethura akariko the assembly to discuss that is what you call representation na ko ensure that government ni ko registrate hiyo ni responsibility ya mbunge that let's see now let us registrate ora mwananchi akethura atia atiza kawivwa na kaletwa thina. Okay, thank you. Parliament litogechoka kiugwa kuna kitu kiugwa Ndindi Njoro no wandikite barua ya kuwa MPs batere gwitwa kenda beja ku discuss bantu ja does it really mean that no mwanka Ndindi Njoro gukinya antu akwandika barua atuwa MPs betwa MP baba tumba kutumiri na bongo no ntu wananchi baraba ko represent bedra already baba atumiri bongo ku itu toize tukaraende to twari mantu ja number 2 ukiotegera nini mwananchi wa kawaida kakumya na madereva wao kubakiwa na mtu ya Nairobi bongo menya untubomba bukaya bwantu abatigera bangi advantage Nairobi ukiotegera da ife ikiti na 50%. Na I can assure you kinya maguta yaja kero ja kuina manarua ugatrima na batina miefera so mwananchi wa kawaida agatura kana yabe na miba kana shilingi 10 kana shilingi 20 so mwananchi wa kawaida wewe agatiwa still nwako atofaidika still no usafa. Do you think monthly kana no kuthwanya na ta kuburi to kuthwa karimbu because iko kara yakatongeri bara twina bo bate ku represent mwananchi wa kawaida cheupe mbere ya mbiyau kuri untu ntewa bwene to muno nanto bateo ya manto ye no muhimu manto ya ilewa ya kulelia manto ya transport anto atuinde to yangare mutindo to yuri parking sha mutindo otuege imo twinde to thokomerete mtu mtu mwarabu wa mauta imbibi kuiria muntu kwetha kwina mpango emeya transport matatu wewe anto yangare ku 300 cc 3000 cc twinde to yana ngare imwe anto 14 twenge ngare 14 sita tutumirana mauta the same kwenda kuelelia kinyana ra nturene ukethera pikipiki nimbi ukethera bara cio konso mauta yara igotumira ya katwende akenya tutina ngwenge kwethia ikuthukumira ukiwa ko kuthukuma imuntu ora mwene mauta tukuthukumira twende so manto yako plan inde ya kwenda yako yo na njire no rito na nthite kura kwituika mbere cienu cionthe ica kubwithio ntu bumwe mbia cietu cia Kenya cia kura ndawa ticio turitha cia na mauta so besira mukenya arimite mundoke besi cio ciethira ngaramene imwe cia kura mauta ku import ndawa ukethira nthindi utire economia kuroma nontu te bangi bobweya nara Europe dai banjiritie nthi mbingi kutumira ngari cia utumira solar na stima so rira kona nto bate kwariria mantu yara ene tumi mionto bunte agwo te anto wingi benda oboye bwino rito but no njire bwiri kuthithwa kienda tu ithiro tukuta akenya bati nganganite kurita ngwe bethro ambeshu bakuritira ngwe kai tasho nda 100% ngichoka uwo wa mantu ya Ndindi Njoro I think nyawe na arathirika ine na ntukwe kwanjiria kwaria na for 2 years atwire akiri thirikari nene ile mwana ucethera Kenya no cethera Kenya akiri kusikinya werera arikuo nkuthikana ria mauta ititire mwana yona wite thine uni mauta ya bwiri witia so rira muntu ena kanya kakubwithia mantu akabwitha ciria umire nethirwe kithirikari u indi tone kwebia kubwithia na nto bara no baikanya ko tongoria bukuwa bara bakilisete anto bateburi wetera anto baringetu maru bona baburi kuthwa orando yanjiriri ya nara midrist baburi kuthwa bamnyire kwi manto yomba kwega
baketho babangite na tabakaro nambi na manto yo na tabakaomba ku manage crisis uso toke dunia lakini nimbora mbenda bro nene so peke manto ya yonde planning yandi veke akona nto bombo mebangire bubweya kwa mfano nara kwetu nimbwete maita mainge chaupe orito kethira muntu tuwe area cia Moringene maitha tu area cia KK Akirangondu ndia tunene Ntwambui na Mutwete upper side orito kethira muntu aikuramira kana rang ikwabianda okethira ntu baikura baaka so Kenya ni itarimo ya Kenya Kenya Rome Kenya na kontu kura kuremawa into antu bareta baikura yaka mechi uti planning ni cia mechi branto baburi utura muntu etura anywhere ale swampu eroi okethira antu iba araroi swampu ne ukura eliene antu barakire na ba settlement so I think in the year neburi kwetho na antu bombo methwanire bobweya kume plan bobweya yes bantu ni amaingi nya miturire bubi urite ke Kenya so ndine kwenda serious antu bome planira yeah okay so thank you so much. I kambongele bowa you know planning ni kintu kya maana nontu thirikari ni twire ici bachute atwi oil fields ici etu so kithia tu dependa na oil cha kuma kwa bangi I plan ire ko twina cio cia thirikari menya parapa tuma na oil ko bake ya gutwira tutubu waringi ondu windu katubwiri gurama so kwe bana bo twikite na parliament all those are part of the National Assembly babwiri gwethira baki to represent batu turi antu nontu tubathurite nontu ibo babwiri gwethe ibo tukuona iba kuona mbere but I wonder kithia baba iko right now iba kuona mbere ato second bakethe iba kuona mbere no ba ku represent ni batwi kana ni baraba ku baba utunyanyasa nontu geya wone ndi baba kithia bo batumba wita mushamanyo bongo no mwanga ndindi nyoro andike ibabwiri gua what are my people saying antu barando amiriteri na tabagua na nontu ibondo amirite mbwiri weta kubathetera na inkuone wete that a case study kabisa tubwiri kumenya batiko to represent ithenera twinie security na miro ukoria kabati igwa antu bakirira bawandeta nyumbera nkaria mantu ya thina cia antu bakwa batearakia mantu a thina cia antu bakwa ndithwania problem ni ile imwe itwathurire antu ba kumenya mantu ya ndacio aki bate kumenya mantu ya baraba gwikirie kuo bwaya ile tomba gwethe atwina antu bari ni competent bate kwathurana ebamenya kithia kwine ni problem ke police ira ba pasi ebame analyze ukaya gwethira utikwelewa impact yake yari uka question toka twete rathina ye yari utwambirie kwaria bwayo so woni kenda muno nyabakiro iba record kukeya gwethira kwina option ya experts ba country be together kwirwe let us have even a committee or something whether an ad hoc committee ya expert yaki ba analyze this problem no ndo to ba ere ibete bakarie bwayo they have already talked about it before maybe baba ingi kwa batikuelewa nyane atabukwarirwa batikumenya even whether there is a solution so bakeyagwa solution ni tu anabobonka people in the private sector yes nata bagatwa expert ugia kwithwa kinyotha imantu cha sakariwa uje kari indonre wandanyi ora akiaria kauwa bando Kenya ina maguta ya kwana na supply iko sawa na Kenya itena shortage of fuel lakini nande awo uwe bando uriana oguchuria kethira tu ina maguta bando ya kwana na ya kisto yubeka atu ni store yari then ni bino to bando maguta ya kuendelea na witi kethira bando kuna maguta ya kwana so anti ugwera nibo kurigana no ro uwire they take us for granted
kithe abatu itukwirwa mauta ya ikuo na twire okwa mauta ya yareire ka yareire na mauri yetu ina mauta indu yareire na mauri euro na ni tontu mauri yaraitirie ake ya gwetha no ntukwirwa batwira twina mauta yani andu bagoria kithe twina mauta yani na ya twire ya ikuri ni tontu braitetherie mauta nuketha yau ya iku nayo ya meru ibabwiri utwira nimbi birongelerwe bibi atumambi yeite akia yarari kuo so nugumea nayo ende nonga kethe akarinde na muntu expert ya muria twagaranthi kamwaira na analyze yambire nimbi biraitetherie mauta ya ngaboria landing cost mauta ya yari mbi akia ku na abwe bonge lambi ayara yari ku mbere nayo yari so bakira ntu kwina mauta ibatwire ye mauta ya ikwendu ya mauri ya mbi euro kano twire mauta ya yareire yaraiterie nontu bona nona buto tikwirwa bitu wona ke 11 ira ithanthatu wathoma ira cionthe wi mukenya wa ichuria really thirikari ni ukiamba utas this merchant levy ni tontu batukungeta we with it petroleum levy ni tontu batukungeta we with it railway development levy ginya getha tukauga twaka railway tutumeaka nendi tutamirindi uzi mwanka problem ikaniania so twina a lot of things ciombe gya kubwithwa but nabo bau bakera ginya bwa bariko bethe abati ku understand ni thine ri kutwinio twachoka rehara waya ile bakethe ibi baichiendete na imbesi wita mubukone yo baibothio longia turi rongo bungi turita atia twikira so atwe we want kithe ni thira developed ndakwira bekirwa under pressure bukero nya twakuriko ukethira wina thina twina expert community etu iyo bakare anthe awe bakwire bo waita kuwa that parliament weta kwaria warie from a point of information. Okay, thank you. Tukithirikiri mantu jauze mauta bwana Eric. Yes. Katangu na kwaritie na omba kwithirwa akiwa ya kwamba aina information ya kwamba maguta the biggest beneficiary ni mutongeri wa Nthiguru na partners bawe na kuringana na we ariwa kwengero kwa mbeca cia maguta mbeca ile ikuonekana ni tumekite ku purchase talo oil in Turkana irakuwa ni worth around 120 million US dollars which is about 15.6 billion Kenyan money. Now do you think if this is true then where are we heading? Kambuge mkad something kiri daktari uga but to with I think expert these are white black and white things. In 2024 bongerere fuel levy from I think 18 shilling to 24 something 2024 kenda bomba ku securitize kuketo uga toga thirikari ne kwenda ku securitize all programs for example gwita ujukiria yoka jukiria loan ukajukia kifuel levy kuongera kenda wita kujukia loan kenda omirira miaka izite uthithia no dam na kana gwaka kiraba kwenda gwaka tuga securitization ekuga nadi fund sport fund ni ejukirwe loan ejukirwe loan kenda yaka Taranta kana Raila Odinga Stadium kenda any mbecha iro kupati correct for miaka mingi we rombere loan at some point this the problem at no creation ya thirikari yetu ino. It's our own creation. You get them to Kugatri. I agree with Didi as a point that for issue intermediate or the Kinyakato to securitize some of these levies that is Tomba Guita, non to read it to Arombere Neron, could be a certain project. Na ito with a PP na inge with a kujukiaron can odivia probably barabarito kuiro icho bakudivia. Ona ndiri atos chukie issues ira chi tomba ku sort problem ira to another age. For example, that let's reduce the 4% ira kamajini kala distributors bakonali to reduce at 4% na chiringinya. Number 2, we get away with the VAT, we exempt it. No tumbecha no tutokumia na no tukolea. Number 3, if idiketha tuna maguta then what's the problem?
inathine ikumira iko na ndeno ntu bugere running cost nizi lakini otaka fuel levy na other taxes chirio ichi chinyite mwananchi atu tumerie tugarimo ku absorb the heat for some time to lose that revenue for now lakini mwananchi akaenda kukamata muligo jo for miaka mingi but again imbugire mbakudhari biashara it's true Gachagua might be right because some of things augite continually he has served the government and na tigete antubawande ne thirikari nikito miura wa the former governor kireto kiugo umakire watiga kiura kana kintu kiruzine inyake uma gyakwira gisamaki ni karibu aga itikiria ugethorwe na doubt no tinya wotuka ino uroi ketha kiura gikuja kwira samaki ndadige yajetwe you nobody could take man choose at times gena seriousness but it's quite unfortunate that and the barato utara thirikari rikabato with responsibility other than minding the nachi ya mwananchi they are bechora bakaitajirisha kongwa. I hope thirikari ya developed country tijeto hakinyo even if kinyake throa thirikari ya ichikurite nande na china democracy kana ikuribwaga kinyako ari orongo it's an offense ubati ku take responsibility mutongeria ukana nandi to wenya chapter 6 ne kiro chapter yonde kaptibene turi akuroba kara pamuga chapter 6 na integrity act idro area au kumbe igu tuitha tu as a Kenyans but kiure gyaku kiugaga thina ya tunayo ndikuruji ni kuria kwithira atongeria bakamba gwika interest cha mwananchi ndiguru yetu ni ntongu muno na ndiguru njega muno tumba gwita uriwa ngai atwete mushimu akwiromba gwita ndiguru imwe abaromba na ari ore kauma batu tuina weed urugo gaitiria cha witite barabara eto ategere nyangari gaitao yani rugo ruo very ngai atwete but no ntobo kuthira batu atongeria bethugania bange betwira batu atongeria batibui mutoe lakini karaja kabo bongo bongo batibui muto no mantu jaba kuthithia seriously utukona je touch mwananchi it's seriously mtu akawaka correct a structure kenali kana iro structure yakite Kibaki was an economist of course in area for should share but you really find aki throw in a public altercation na mantu abati kukarandikuru boardroom agategera from all areas na tukona ria twariku na ria ariku tuona fruits na matunda ja ubangi bathirikari lakini nandi babange bakuringetuma na mtu akaringetuma miaka mingi there's a problem mtu akarekurikania no president you still also have to doubt yourself that mheshimiwa itu akwere ke women lakini wekara wetu likananya ugo women ate au bati utwitira ngugirira bati yes bati tu nandi mtu akareto likananya then there's a problem okay para badile to gyumaro kake matu jama uta nandi katuwe murunga agateni matu ya ka sorted nikenda tumba kuto tukita Antonia wange kire mandu jo wariria iturari na election by elections chegunto mwanya of late chidire toirekuo na irari kuwe mwisho ni irari emurua na kwatuka gitikira kiwita na UDA at the same time ukiotegera kuringana na TIFA polls ira barathithetie baruga still President William Ruto no wotongeretie ari na 24% akathingatirwa ni mtu gwitwa Matiang'i ari na Kalonzo ari na 19%, Matiang'i ari na 14% na Sifuna Otera wana kwendeteke president ai na 10%. So non to akondi kinyana matinete zonde zayo bando president yakiariwa na kuwa tui on the right direction itutite mzuri ndenende kuru yetu ya Kenya. Could it be that maybe it's yata kinyasi tingiete muno pengine mantu jonde kwa tuika ya ile ya siasa mwanga kwa tuika anto bate kuona kinyana antigera ya buina yara pa ya tebuina onto kethira no wotongeretire ke polls according to the polls ile they ture then does it mean that wananchi by sawa no tongeri brabo iko I think ina ya Kenya ra mingi siasa irero kwitarira ya nanto bati olela cia
bira babwiri kwithwa bakibwithairwa ringa kura rwari bakanjia utara mathabu ya election wi ithiete so akenya iraisi kutura tu thinene weu kusipate lani through mistake ra bomba gutha withiti bari ringa siasa tu manko kethira inde kinya yara na umaga yete na uma otemiye yereko kwa mfano ndi Nyoro na deputy president urariko bai na miaka ile bai sabu bwaya na batawa ko na thina mankantu kwira baretanire thina ingiti itikuhusu wananchi iro thina ucie banjiri ociona so these leaders have taken advantage ya kwithirwa Kenya batino umenyo wingi kana bati komenye bibiro biongo bibiri kwithwa bikigwithacho bitu maona mwanka wari antu banjiri kubwithia ri kure kya kuringwa 2027 no chinda kaka 2027 iraginya twena mwaka yomo na mieri mtu ethirikari ni mantu yamwe ya siasa ya buri gwithwa tukianjira cia tutieri at least nya mieri tandatu kana mieri 3 lakini ndia Kenya baturwe siasa ni 24/7 na nyabongo benda cio na nyabatu ciumba menya no withero ukumira onto no to wengo to kuminyi biongo buri gwithero kebwithase so kwithwa ruto aimbere na babangi bakeya oyu no kuona ti katika kukariura bukubwiri usende umwe na 19 onge na 24 onge na 24 onge na 10 na 9 bakia kwita amwe no baba take 24 yawe bari warira by separate omuntu ena wawe so I think mwanka imurungu wengo umba kwenda aka Kenya mutongoria ubayale onda Kenya batutielewa bongo batusielewa very confused nyokelele nyo amiru ukethera ya antena goromba kura amwe na experience uyo mbe enayo ukethera ndi kwe muntu ungi no kona nti yake akoya no muno iketho ethi ni nyomu control ukethera buya kwenda i muntu ungi utina umebura ntena bo mwankara Kenya bongo bakamyo sikira ntu bareke kwa mwerwa tuende ya Mount Kenya tuende Kachagwe na kwenda kone no umba wikira ntu antu barakwenda ti antu Mount Kenya bongo bakaithurira tuende batu inte to kwenda exposure we bura tumuthikira cia bura tumona ukethira kanya kwa Kenya bongo baibo batikwenda kuya natikagwe mtu baileti ibongo batishitambua ibo beno weso bakubwithia mantu yara yabwe keno change otongori bo babwiri kuminya ni atongori bai kubomba wikira babatethia na ni mutongori uriko bawikira na itumi nyote mtu wiri chupe ku than anything atina itumi kendo qualify with daktari lazima wewe no thomete kendo wangu engineer lazima wewe uthomete engineering na wendi no ntuboni leadership no tongoria ukethira muntu ekiro tu tongoriene kinyate kuminya maana position niwe ngwenayo kinyakewa ukiago kuthia tamirombere nye kura muntu ukethira iromba na slogan ukwa kabaki ukethira ante ibo bawere na bamwere biwe kubakaba byo so mwankarira Kenya bongo bakathwania kana yerema murungu ya batethie tu abaelinda ti bongo baichagurite murungu twabae mutongori okay kusinya nyara obashwanto bagwa kibaki bamwere kurana tu lakini 207 bamuritete yes bamwingite buru imurungu umuremerio usinya ko kuremerete ne ukego tene nye murungu utumba so murungu amwikire tene kutibongo bashi baisha kurerete okay daktari nukuthwani mantu jau like
month leo ya kwamba Kenya kinya baba confused voters tubete voters aringi kura kinya baba confused bongo mwanga kwa tu kinya atongeria no tukinya no kuromba kura daktari kwa tukinya atongeri bongo iba kumenya antu ba confused na twaya na direcari yo tukabekira muko twaya na direcari yo tukabekira muko because yotegera urakinya miari emwe ra leaders bakwaria ukatiuri biuri we muntu kuthugani uri lindo njo no wokwenda kureko because atugwerenta no are yinya kwaririo rakwenda no ntu ukiakona ya muntu gwitwa Mbadi Winnie Odinga na ramwariritie akamwira ofisi yu ya treasury to ofisi batere kinya kuthira political ira ni yokaria dhamani ya antu na batere kumiki sure dhamani ya antu yotumira ora kubatere but then ukona Mbadi no muchokeria akamwira who are you to advise me woni ndari sijui nani ndari sijui MP ndari sijui senator ndari sijui nani wota romba nyeto to kumenya na tete kiromba wa unani advise ukiwa nani because I understand advice no yumenya kimwana no withiro thomina wina degree ciaku tionde lakini kana gakeja ka kwiro mtoto then why wole ni muntu ya osoro akiaria arerere wananchi burina ruimbo buwete one time anga United Opposition lakini I'm telling you for free rudo agakuruka rukire mpende mspende so watekera mantu ja kuringana kinyora leaders bakuthirwa bakiaria do you think kinyaba bakuthirwa obo wananchi bari confused mwakanya leaders bakona antu babate kuminyimbi bakwenda so whether tubariria bwega kana tubariria mbaya watatupigia kura tu Igoya sana mbere kanshoke kwiki uria uririe na kira uririe ri unda ni rari na election kurari na elections yes. Na unda ya win atubwiri kuria ba winire na percentage riko that is what counts because ike ya kwethe iba winite na 50+ percent of the cast votes to we by popular but yoga ya kwethe iba rari na below 50 but popular what it is katurachia gwataniro ukona statistic ira wayanire ira irabwithitwe pozo ira irabwithirwe Ruto arare a 24 bau bangi kwe orare a 19 Kalonzo yes kwe orare a 10 kwe na 14 wachiringanira na ira irare 15 undecided waringanira kinya tukoua katunenkere Ruto ira irare undecided ire ya ciawe about that 39 so 39 twinambi 61% cia babatiri babare against so bau 61 bake ya kwenda kuwatanira bakarita muntu umwe twamurita indu tugea gwithira twina 30 wicienda no ndu ibyo kuona nya bare ya kuwatanira iwicienda but they don't have the interest of Kenyans at heart. Iba bwiri mbai na ugwa twakarande turite muntu mwe nwe twaikia twinthe be bara wonde benda ite katone so andi so nwe tukwendende kuingiria na ibo developed countries cieta ikarande chiongo ikanalyze bakabwethia ira eta their own sort analysis bakauwa ora nwe better than us all of us we are going to team up to support so tukare agubwethio then basoka na ibonto mbure ituone unda barari na iyana ora sindanite arari na iyana nondo babangi bagia gwatanira bonde bai mushinda bakanenkanira omwe second ni manto ya voters against leaders tuira wa communities are worth their leaders the leaders they elected that's what you are worth atongeria bara tuiba dura ituichi utio batuikia so no tunabo ibaishi atu we are very gullible we twendete ikwe ya tukelerwa tubesa tukerwa itwire na cia women empowerment tukaina the next day tukea twabotumithia line twabo aneana kana mana tano ribwa ibwa ya wanyangiri twabwikira mbasi ne twabwikia state house waeta boka nenkerwa mbesa bukea bokaina ibaishi that's what confuses them na ibonto bona abakiwa atri money can buy anything. So ibaiche they can buy the thinking na ability ya linda ya voters ku select wisely. Confusion yekwe yirire ndi bathurwa. No ndunuthurerwa wekirwa etini otikuumba. Wo inkuthurire yo ntwendi tu enkumuthura. Ndamuthura atarara tongeretie kinyaka trundip. But no ndune ire slogan ya kuwa kakana kamukonge karume
angaka ukarume nukumenya ndi twa muthura turute urorari kwo twikire ongi uwe wastan urarari ko arari kwo muntu ureta nontu they have nothing to show ibo bakosa confusion ikibatwi na confusion yu iri yakire aringi kura in form of babwe gatupokoro ya nethwa ne kabote kuria ne tontu mero etengwataniro undu tetengwataniro nontu tukamenya bake ya gwatanira na inya aringi kura bakawatanira tukamenya about their incompetencies but nontu ndi bakwenda kubwithira divide and rule ibontu kuona batu twe constantly fighting kenda tuta analyze performance yambi ya antoba so what I would advise umuringi kura ukiringa kura rika na maisha yaku ukwithira oikira atarini ukaringira muntu kumenya uti wa bwikia abuturia in the confusion yarwama abuinira ukainirwa ukerwa njuno ukerwa ambi ukelerwa something bwakira bwero ibuture bwite bwekirwe basi ne bwaita bukaina bukerwa rume ingania urona ntu betu banengerwa mbeza ukerwa eto rume ngania utamenya ni tonto muruma ndu geta wa muruma wa muchara wanje kirume ra mutira na ho kanengerwa ngiri eku bamwe babeta kwa tutam bambira atu ita kwa tutam twairo itue tutam tukauwa tutam tukaana na 5000 wangi to tutam alende oro antam na weta na wo na wo karinga na wo kwa they don't believe in it na nio tubwiri kwetha abatu twingwa turi aringi kura itubwiri twetha turi honest with ourselves imbi tukwenda imbi byongwa tukwenda uketha inkuona nti agareta something but atina pesa but ungenware anu onenkera pesa imbwiri kuria pesa u onangeta kuthura muntu rankumenya nti yagwikwa line ine ringi after they have gone in 5 years later nenkerwa ringi pesa ingi so confusion itambira iria na atongeria confusion ilikoso ibatwe voters tuikire incompetent people no ndende bate kwenda tumenya the incompetent they will cause confusion yes na ndipo kambiri kuringana bwingo kiongo kiongo togo yani thiegenda butamenya otibwo butui okay bwana Eric kuririkana irando ria Kenya thaire kinyite around 10 trillion yes riu ni irando na wategera kiania kiroko eta au kia Talanta kibwithitwe na 1 billion yes na kuririkana batu twi Kenyans mbecha ira tukuria interest aki 500 million per month what are our priorities inquire project chonde kitambo to budgeted corruption and it not only budgeted but it is intention that ni being corner what's my cut no one cares and kitambo to this is a budgeted corruption ba wakarite ndo ba dogani tokareizi lakini ande a broad lights muthenya tu ndo akamwa ku inflate a project nontogategera if you compare even the Emirates Stadium ira tuchi chei grand no compare to waka I think it's quite almost half expensive na mbechira tutumira ndegoroje tunayo ni ara tukinyite na ntupate kwenda kuwajibika kutumira sheria rule of law nontotreo mbakugana nde you wake up in the morning urukiri ukamwa ku cancel contract nonto bakutho tikiora yakyo and then we ended up paying costs kugita contract nonto no kwenda your friends nanto bakubeza. Number 2, you decide before you udidira tutaga assessments a certain project variation edidwa cost analysis edidwa nujiro to announce no kudidia a certain project $1 billion kithomba ko you already in mind you want to kugabona wananchi atibamenya itwaka ni dinas 7 billion 5 billion 3 billion nande ananchi beginya kuliaraize mbechinga na chakuchitira ariko chitira ko that's a problem with na tongeria na backstops with the current parato responsibility from the CEO na kiongo keja kora kiongo kamba kora na system na chika kitata ikora chionte nonto
the moment uonerie ananchi imbecha bakwenda no kaona ni okwezana kinya baba ente kuruchi yaku kinya baba kachwa mbeche kwezana no ndo atujina na munene ndo nandire munene naeza ndire na niongugi ekwezana inanga itachi yako cha kwezana you drive nandi ikitumye kuona nya storage ya baraba watero ba mauta story wethirire uno ntu munene kitha balire bya munene kana aba mwire kuchwa ya kuchia retire baita retire mapema na ba kwato ko it tells you munene na boneria kuwezana na these figures zakokera ndwitorere tugakerwa toko bilioni imwe there is no cost it to analysis economic implication na mbecha hizi it is worthy intobiku mbecha ikutumika ku these market declarations ikuona ni the intentions people are sitting down kupiga hesabu kuona ibegeta nikitumiona decoration yetu tuitumira irandu liketho likuendelea kunenea the other day twera wote irandu twinario na ndi tuko twina marandu na iyo kinya round ego sapasinya the ceiling ira tubati kutha twinayo ko ikuona ni ya teatu titeboga na ntiko incope tuko imwe atongere baba bakajukirwa atua nonto irere yakinya antu atongere bajukirwa atua I think the naito na chikathira nonto muntu arona nonto na sheria ne areara ora na ku benefit that we itene utikwa kotini usitesta kiwa na ndia komuona ndi kuthithura kwenda but itobate kuthura tukere nawa that omutongere uma mutongere na kamata muligo jwawe wengwa na gitaro ya kinyare I think kirio ndigoroke tapora kukiuria uriria I want to comment on it in terms of the polls ili kuthithwa true tuina kana kagita karaja ku miaka jomona meri itigere but the 24 onde tugana ya nonto kuthura batu tu religious mono Biblia ni tutikaye to athikaire baraba tongeriene kinya polls iko na ntopake 24 still ni ora tu nonto te onge nonto toro Biblia ne to athikaire tongeria ndo ko nonto no tongeria ato mweka nyakaba gitata still enjoy that support but ikeja kuthura united opposition pate kwatandira the repeat of 92 ikachokera igitarere ya atongeria banda gwita moi kibake naryo nuri atongeria baryo no gata kurira baracho umwaringiruga mo already aringinga moi but now don't to self interest na inya case yeje gashago pili ika determine whether you be in the ballot no ndo enda ko muntu artist otongeria atenda kumao batu ko antu ibaeza na kanya utongerie kashago assisted power Kalonzo still is feel no egiteri yawe Matiang'i was really as an joint power ko antu enjoy the power it's very hard kuachilia but I hope that this time round bakaithura tukona batu turingo turatongeria tumenye no tutara na jo unte ugire it's very inaitwira amiru kagita gotara tongeria na kukurwa manya the moment nte ya investor million 50 campaign kubwa ute expect beza cho imende pidoririo because akethora na kanya ga uichokeria tuga in turn of investment uto investor daktari na kithomo ko kyao kyothe atumba ku invest mbecha ya otheri kana bangi ko utombo kwa mbecha ya kutheri but the moment ukona ena mitaratara ebui na kariboga mbecha itukoyowa nyabo ayo bwana at the end of the day oa mutongerio akendo choke mbecha na ko na tito yebo thuganiria na tutugane turi ana inchi witho daktari na maono mega ya kutongeria women rep kwa gitikiria itumwe tutina attachment ya mbecha nyawe ngo akaigwa akarindi goroko na ntu baba mbere u utikyo manengerete kumpendera ko agaita ingogi ekutethia kana kakari na gutethia mugongo juju ki affirmative office irake thretete lakini the moment tuka antongire betu
bakabanga raini mubunge akabanga babo raini rukire abonenkera magana zairi ukoria seriously mtuina nobati ukarande kunya wachi urere numba ogweje upomba kumaroba muchara jaku ijuba bangite narwa ubarumie Itumba ko their sources mbese ichi kuno ikuma na ikio tumio konera ndurire kenene nonto still no mbese chetirikari bakujuki mbese ira itiromba gwita to intended purpose ya gutethia mwananchi taxes ira no chuba kujukiata bakujuke baturete there is no way twikoro ambasi ni ya cheupe tuita state outs twanangirie 10 ontuko o muthenya rwa kinya ko dia mbese iji chionde ibati kuthore chire aga mwana fi system chetu chia transport kethori sawa that mwananchi atiga ngarewe akathuta train akathuta ngari infrastructure bui tukenjoy na imbora yana baba umara benchmarking ri abeta kuona mbino menya indugana yeni mbona ketha kai kapadiem menya nuji omukuthiga padiem ka kuona ndi at the expense of mwananchi nontu ndiguru ithongi imarite na system bukoro ikuthithwa but the moment implementation no menye this is called Singapore. This is a blueprint etwa umbere if you go back ukona bajukirie the entire system yera twari nayo baita ba implement wabongwa lakini ande no to with the Singapore whereas yeah I want to add our area man to taxes man to ya loan okay agwetha wina loan inene the more loan you have to know kitha loan ukashia tumirwe to invest kenda ijarana kana cia tumirwe forward loan uga ya kuona the year you cia tumirwe kubwithia infrastructure wikira electricity so basically tisia ku produce anything so na ta thirikari karea thirikari ya loan through taxes na no ndwende bayukite loan yenene no bo to tax wa bwana ikenda bomba kuriambi those loans so those high taxes ibu kuona imwe tukagwa gaikuma nawe kia that ikuiwa begira imwe mubukone icha kuria the high loans which have been taken na nya loan ira na je yukirwe kwirwa ni infrastructure ciakire iria kwa double the cost twabwithia estimate kero ya cost this much at the end of the day kethira in double in the other amount chietre so chietre mubukone so mbeza loan yeya ikaiwa through the contractors and through whatever other businesses they are doing na atwe tukarea na atwe ndi baadhi mwananchi nuokarea through higher taxes so at the end of the day ukoona mbeza hii icho chietre na mbeza inatacha wiri weta one of the impacts ya kurea high taxes no to icho tukurea right now one of them the biggest one ni government itikumbendi kwithire na mbeza ira cibwiri ucokera mwananchi imubwithiria welfare thukuru mbeza oticho irekuo education is unaffordable medical is unaffordable no mbeza ibwiri kuma ki taxi cietu icho ibwiri etha ikita ata ikithomethia mwana cibwiri kwetha ikibwithia the education sector the health sector manto ya security icho taxes ibwiri kwetha ikibwithia but ende taxes icho yotumirwa kureambi loan ira nene so ikiria loan ugakwende kwe mbeza ya tiara ringi second kwina corruption very high corruption na kwetha kwina corruption ni mbeza ira tojo baria totutukarea the other one is the main impact ni the private sector no government ireke kuromba from even the local banks so government ikuromba from the local bank woni ndi mto biashara ngeta kuromba kwa bank would prefer to lend to the government and to impa so kuketha there is so much crowding ya public sector batikuona kuromba so betha batikuona kuromba ri na tatukwiro itu create job ya tatukwiro itu ithe twine entrepreneurs na bakauma mbesa no ntobeta kuromba thirikari nioni kuromba kuma go kimbanki wira twitite kuromba and then the final thing kwithira batu tutikoro develop we are going round in circles no ntu ombeze no chikuiwa na cheiwa no okurea no ibatwi mwananchi no okurea
so tukiona taxes itethwa kinyo ukiona inya iyo kwirwa ni witethwa kithea ni fuel levy ati kwenda ku negotiate itubwiri kuria what's the reason ni mpi barombete mbese iana na mbese irombi inachiete. Okay. So we are basically paying. It's a process. Bona mantile mbere tu ta break. Can add something on issue ya the entitlement. Kwa uriri kiuriga tongeria kwa riro bakwenda. There is a act of entitlement ya tongere batu nabo that bwaki na it's quite unfortunate that bobongo bethugani bwaki bobokutha beitinde bibi temutongeri onge na mumiru na batu kumenya ukona mutongeri ambako entitled na kibuli nyingi muno. For example jorana ndi badi yako adeja kati mbagukuro kiuria that no turite an experience mingi miaka mingi ku ikuona ni level ya kuthurana ndi pride ile ukinya to a level that utombo mulia kiuria na ingwitikia Ameru baendera kuthoma una Kenya baenda kuthoma. We also need to change atongeria nyona retu kuga atongeria ngai uthuraga at times ndogania batu ibatu twita ballotine respect ira twe ngai atwirite ba onale barikia kuthurwa tubaetio but the primary responsibility ya gutara mutongeria iwo muringi kura wete oringe kura na akiri ku na tikiu. Entitlement tiga gwantu bakia bagwa kanchokerete tigira yagwa wigagwa muntu akiwa kanchokerete tigira yagwa no tete mtu bana badale tekia kiwe benete ta break kwina mwario kuna mtu mmoja thirikari uradiria rauga ya kwamba antu iba kutheta bakiwera andu ire nene lakini angoria we ukero wite kana urare ampara kana wite ki daktari kana kinyeke bwanere kia ukobethie mbeta witogure irio ri ingugire kuwenda kana ibwe ko prefer kawe to akoba mbeta yo kwethero ende anto bateko tenda kumenya minya kwe daktari wire mantu ya marando ya iranduro yurithithia atia exactly tumbo itakoya mbecha irando itako kuria itakunywa chenchovi na uokomba kuria. Yes. Thina ya mbeca cietu irambingi sikoba mbeca antu ara tukiuthurania na itarere ya tugwithia mantu yu tukoya tukanjie ndi usukuma ringi wera ndu riu ukuria wetera uthurania uyu uthithia ukanjira usukuma riria maitanya na ya mbeca ira ciaku so tumbo koba kenda uria imbese sibwiri cia koboa siketho ikibwitha ciontu bomba kuria mbeca ucikobi tuwe yake anikira kioko kigetho akikoberi mbeca uri mbirire agenya baguma kuo waria mbeca nokubokirwa 500 million interest per month iketa mwanka ikainyelia muntu ungi akadecho kiani atugaria batakio nokona stupid. Yes. So kukoba kwenda kwa kobo ora nyoya ngoto kobo theri inyanthi tuburi ukoba batu kenda iro ni kuthithia eburi kumnyari twathithia kiani kimbi kya twengelera twathithia kaumi santo beto bakiria kana baketho bakiria bani kuisa wasawa so mantu yokoba tikabubui muno tikabubui muno. Okay. Haya, ibwega sana mutegeri wa Meru TV tuketha tukijukia ka break kanini tucokerete kagita katekura jana ona twacokera tuketha twicoka kinya kaunti ya Meru twithirwo twitega imbiyo yongo gwita na mbere kaunti ya Meru kwa hivyo kethira kumara kwa mitambo ne itana mbere guthirwo kintumira SMS yaku kiri namba ya 07489891 na kio tera Facebook Meru TV Kenya gutera YouTube Meru TV Kenya nikenda twacokera tumba kuigwa kinya we maoni yaku uri ugatia.
tatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku o nyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200 cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwaka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Mosiro ni sehemu moja kafu kabisa. Maji haipatikani kwa urahisi. Mimi naitwa Saitoti Ole Abarta, nimetoka Mosiro. Nimefurahi sana, nimeshindwa hii tatua 3, ndio pikipiki yangu, imekuwa yangu kwa siku leo. Sasa inacheza tu kila siku tatua na shindwa 3,000. Ndio hiyo leo mimi nimeshindwa pikipiki. Itakusaidia aje kimaisha? Naenda kufanya kazi, watoto yangu utapata chakula, juu tatua 3. Sasa mimi namwambia watu ya Mosiro kama watu wengine wenye nasikia hii sauti, endelea kucheza tatua 3. Hiyo ni ukweli, sio uko. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwaka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Sasa ile umeshinda, mami ni pikipiki brand new. How are you, mami? I'm fine. Karibu sana hapa kwa tatua 3. Thank you. Unaitwa nani? Naitwa Joy. Yes. Unatoka pande gani? Saindi ya Meru. Saindi ya Meru. Umeshinda nini? Mimi ni msindi wa bikibiki na waambia waendelee kutatua 3. Na tatua 3 sio uongo, ni ukweli. Hata ukiwa masinani pia watakuza huko. Mimi nimetoka masinani na niko hapa kwa ajili yao. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwaka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Moja kwa moja kutoka makao makuu ya tatua 3, ambao siku ya leo tuko na washindi ambao walijishindia kwenye Tatua Bonanza live show. Sasa umecheza tatua 3 muda gani? Sijamaliza mwaka. Ndio, na sasa ulijisikia aje wakati ulipigiwa kwenye Bonanza live show? Kati ya 1 mpaka 9 ni kutolee gani? Nataka namba 6. Namba 6. Birika namba 6. Birika namba 6 amejishindia car wash machine. Nimefurahi sana. Sasa hii mashini una mpango gani nayo? Nitaenda kufungulia biashara. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwaka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Nimecheza kwa muda mwaka last year but 1 nimejaribu kucheza. Nikafika mahali nikaona ni kama watu wanakula pesa za watu, nikawacha. 2 weeks ago hivi akanitumia message wakasema umekaa sana bila kucheza. Nikacheza wiki ya kwanza nikakula 100. Kufika Sunday jioni nikapigiwa simu nikaambiwa hii ni Tatua Bonanza. Leo ninakulima popcorn machine brand new my brother. Nimejishindia popcorn machine. Jina langu ni Simon Mutua Kifunza. Sunday nimeshinda popcorn machine. Na kucheza tatua 3 ni rahisi. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwaka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka.
gwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchi gwaku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na giti ukugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Sara utegerio Meru TV karibu ringi tutena mbere kutha tukiaraniria kiri mubango jarumuri rwa siasa tutena mbere kutha gutegera mantu mwanya mwanya ria gwitana mbere ndene Kenya na kinya ndene ya county ya Meru na thai tuketha tuchokera ja county ya Meru nikenda tukona kinya bo tongerie bukaria te ndene county ya Meru antu betite bwega kana batitite bwega now that kwina peace mantu ye sawa sawa kana nate kukari ndene county ya Meru na kwa hivyo betikiria kwate ogeni oringine wetena mbere kuthira ugituma SMS ciaku nikenda tumba kutha tukiwata na kuona urakinya bubu kuwa kulingana na maoni yenu. Kuna mtu gwetwa areto Faith arua high cost of living iko kubwa sana, hakuna kitu kingine tunafaa kusikia kutoka kwao ma leaders. Then kuna mtu gwetwa Mutethia arua good evening, nothing much to say but to trust whatever that man from Wamonyoro tells us. Yani antu bakinyete au arua thai tutena kingi kia guthithia buru tiga witikio yara gachagua genja twirijo tugetikia na tunwa at least antu bakone yaka pengine badata desperation Arua, the polls are out, yes, and that guy is on the lead. It's high time that the United Opposition sacrifice and give us one leader to send Ruto home. Anything else from that atarudi tena, and I'm telling you, these 5 years will be tough.
Yeah, very tough. Very tough. Kuna mtu gwitwa arua, if you see a man taking a pregnant goat to the market, then you know that the problems at home are more pregnant than the goat. It's true. True. Yeah. Is it You are true? selling 2 in 1 yeah. for 1. So you are selling 2 for 1. Haya, kuna mtu witwa Tesh arua, why fuel in Uganda, Tanzania, Rwanda have low prices, whereas in Kenya citizens are crying every month fuel must rise. Ngutikikiu itwariririe. Then kuna mtu kuwa they would have started with an electric train. Why go for diesel train if you have a dream for electric vehicles? They would have started with, Electric train. yeah. Why go for diesel train if you have a dream for electric vehicles? Kakwendi huwa tobo bakwelewa. You know, tuwire kuria kwelewa ndio thina. Na wathura mutongeria no mwanko thure mutongeria ukuona mbere. Ugia guthura mutongeria rothwana kia uwe because there's no need yo muthura. No ntuwiri guthura ro kuona mbere kenda gubwithiria ara wote umba wita atia kunyila. So in the long run abura tuwire itobweri ku review kuketha kwina plan to take and depend on oil kana petroleum products. So ituwire tu ingwa we have no oil fields. Na githia tote oil fields reka tote thwana kia one day baraba to supply ba wa tote supply ringi. What happens? Do we have to come to a standstill? So itobweri whether to ina plan and not to we introduce electrical mobile. Whether any train, whether ingari, that should be the way to look at it. Then it in a solar. We have a lot of solar energy. That also should be capitalized. Na kuorganize ne atatu weri ku reduce the traffic and to baba te kunindi we kutumira private vehicles was tumira maybe your private vehicles on weekends kenda tota consume so much. Eto etha tutinio gukethire ndi ibuonto nkua okwe bayitethia mauri ya ndizo already they are jeopardizing in that transportation. No tungari nyingi itumairambi ndizo. So inya tukawende ekato tumire tukawa aba yakire uazi mukakatire borwa ndizo wati oburaitetheria kabo witethia na nie kurani the factories nie kurani our manufacturing sectors nie kurani most everything na ekato everything eat. Yes. I think one time is real and unstoppable. How is Mama Mboga benefiting from all from this government now that thirikari nyugite irenda kuthirwa ikithikia bottom up kile kina Mama Mboga na antuba bonda bonda. Kuna mtukua tomorrow is set for demonstration and due to high standard of living including the rising of fuel. How should the government do to lower this? Ngutikitwaririria mtugwito na real and where the problem with our leaders they don't talk when their mouth are full. Lakini chukua nyama moja chukua nyama moja tu, you will turn from a Bosco to a German Shepherd. Bure kabisa and they ask my vote. Okay, then kuna mtokuwa imbi okay. Arua nimbi egotoma gutweka mwananchi no gakamatithwa burden yonde orira thirikari ina mantu ya kuthithia, then it means au watu wote ma leaders wote wanafaa waende nyumbani. Fagia wote. Kuna wale wazuri. Kuna wale wazuri wanafanya if kazi. somebody is doing work there are people know. Yeah. Utimu tongeria antu obatishi. Waikwa majority yantu bakiwa no moya. Waikwa only as a click kana kateo. Igwa mtu no moya iwa bari yanwe. Okay. Yes. Kuna mtu wetu Salome aliwa ona sasa ile mashinda serikali inatuletea manake kesho kama nasikia ni total shutdown then it means biashara za watu zitakuwa affected na watu hawatafanya kazi zao, then mnatufinyilia mnaitisha hiyo pesa yote mnaitisha, at the same time biashara zetu pia tufunge. Sasa hii pesa tutatoa wapi? Okay, kumenya when you know it doesn't affect only antubarabe bagwitana transport public. Yeah. Ugoro jo kono ngare ku private
unajua utashughulikiwa. Proper nande. You see, because one, you see, because what they have said that. Watu kama wako idle, they take advantage. You know, it's risky sana. They will take advantage. Itu watutonete bakivadrize ngari chanto be demonstration na to kuchukia advantage. Na barabara ikitena ingi na go barabara ene, it's quite risky. Na hope that Rojo thirikari kahil before Rojo rukire aba itango icha ruki utuko ba to mera gazette notice na schedule. Hope they will do that to lift at least caution mwananchi wa kawaida. No bombo tumira means iko ba tumira but government lakini muone atiku and sometimes amatoka understand is out of the country and mshughulikie lakini ile kutibateleka kuingia because hao watu wamejitokeza na wamesema kutakuwa na maandamano. People will work from home. Ya karaja kanto ba itango yo but there are areas wananchi wa kawaida jo na biashara kuna ndio inaweta inokalitira biashara hiyo biashara utafungulia wapi kama kutakuwa na maandamano? Responsibility ya serikali ku ensure that mauta mwananchi ako at least muligo jojo tukamatete na still intekori ngonkoria imbe informate serikali itidia diesel to that extent ontonio driver ya economy kila mahali daktari akuga that transport mirigo kinyako generate the power kinya most of our backups still make our and people buy generator it's a diesel na ndio kwa ni mzigo mkubwa sana kile economy na I'll tell you one day mtuko umwe ndegorero irungamite utek mantu za kuendelea it's a loss in any mono in circulation. That's very interesting. Wareria mantele man onto diso itebetwe na tebeteruri. I mean, using your own common sense. Iba obatu maira diso na wing. I mean, iba ibeteruri reko tu maira wingi. Indiso kana ibeteruri. Indiso. So mere wega generate more money. Bake ya kwethe imbesa bakwenda kuyugia kumage batwe. Ene generate na be na mie. Akawa to meet 1 week, even 2 weeks, won't get this. Na tuende tumina mianto baringa kelele. Something else. Cheupe thina ya Kenyans. Onto da igo na se begin kendo meba. The Kenyans. Kuero na ni wete marukeno yara akemu ido ya change dia. Okay, akona nto baraba kwa one time. Iwo bo bara. Bare dirikari nei. Isipokuwa thina cio cia barita. Be do abateke yo no katwitho tukiri. Okay, akwenda kulelia nto barabo sabekirwa saindeu. Karibu 60% yo barari kidrikari. Mwankari ra Kenya bakedho abesoba. Bacho anto bakuthwa nimbi bawethia. Ore do one time ka two time uri ukatoa kuringana na capacity yaku. Nyanto bakethwa beba be ya Kenya president yakethwa nwenko kiami no bore ya manto yawe. Windero na bunge ida sieta waitera mui. Na mui chongu. Lakini banjenti ya na anto bakaiba orengo ba muite no kaiba so speaker ngoyo geni ni onda Mr. Muite onda Mr. Orengo okay there ni anto by soba back when debate mbe iteko ya lesa naori lakini ndoke agwethira akwethirwa muntu ngetoraro ya no echo athukitie miru kwithwa na kwafagilia ikuwa muwate kuwa swale ina to itethia so according to you anto baba genuine bate genuine anto back aringo kura aringe kura ibo bakwenda at least beta marombene the same na boroko na kanisa Cheupe unipeta kanisa ito ni apostolic na ndiye mweteke wayo na imbita kuonkala sakramenti lakini ngethira muntu onge akiwa na koromba nira na winde mukristo wani okanisera nte weteke maromba yara ya uma kanisa nego
ngaita otulia maru muntu unge andombera shwale unke tikani ngwangu iko confused nyingwa ntena akiri ekomyimbi buri godora nkethase so kwenda kolelia ntora kwanda forget one time ibo bari anto babaye kuno bakithiurunka nde kuno baitwira abothirikari obui lakini nonto ba uchenje kaba kwengwa itha imanto yoka bare mano no bare yara methene kona muringi kurora na kwiya bamukira anto atwithro twene kosige yaro kebante bateta otongorie ne ringi bethro ibo bakwendi interview na winda were ninteta na uba kwendia kusinde utemwanya yonde na batwenderie kusoka akwiro believe wetikina na anto bara bakuwa one time nore kuekibo wetikia I think inte agiwa one time nonda muthikiri lakini bo bange bonde nteno one time anku akaua at least ndakarande nkamkera ntente nonto ankomenya no diorongeta dunia na no komenya manto amaingi ambira imbibyongwa to change ai imbibyongwa to kuwira one time lakini onika wanire one time ametheka ora dioronka nande aito akira anto atekororomba kura ringi kuno ari ritaya ni riaruto agwa nako wena mburi ciake iba etago akache mwanki bakire ya agetho ka kwenda to empower ringi bachamania ringi ya wita ritaya am lakini minyagwire ankwire chaupe anto ba umanya bethirikari neu iba bwiri kwetho ba na uma kuskwetho remo yumbe ona no chakuria kiama ki kukwao mantu ya maente weto support bunge mantu no nto tuendo akiloka na thirikari irekeya wakilokanira president akethro ari umwe no I don't support weta wa mwela wanti kaweta ringo mu support lakini tuketho tukona no rambu support mwanga ndege muthia alafu ndi wewe yo twire ringi nuri kukire antu bau ontu nyetha impe na challenge kwa nuri kukire antu bau bakwa one time meruije we ya twira ku into bi yaro yito toretera anke the antamenya president unonda mumenyendi no budi weta ka ominya muntu wa change lakini tiende akwenga hapana ke muntu emo yumbe akanjirio twira manto ya change etie tomwelewa eno ntu atingika na atingwa lakini ndi muntu emeneso muntu obrake ribo edade bio tumankwira cheupe mwankari antubarabo ngwaringi kura to abarombera murungu ete mbere baye omenyo baminye imbi mwanye fainde kuringa kura imbi tuwere toro muntu wakaturita muntu aita mauro tumuchagore orengare alafu edo irigirite utethio huma kirwe ithro ni utombo wawe ni akiri cia oko support si utethia lakini ukaona cheupe ntewatanera na kachagwa mantu ne maingi lakini kwe amunko watanera no arakuwa tutiringira muntu no ndo eto matinga angawa mungchere angawa matangi angawa ukona ntu muringire yora bakuringiro akira atokuringiro no ntu inte doctor enda cry to nete ake limi santo kanonge no tikankwira nti ake kwena ntu abaingi muno bomba kuthanwa kanya kakwathana na batina tamanya into bianthi kusorende ne joete na ritere ngweke parastato aritanyasi andikite aritanyandiki mwankatha yake tho indi focus yake either no tethi antu ivyo antu mwankatha baetekeria antu bara machua antu bakumimbi baeta kuthithia ti muntu ethero kairie ngwe kwandikwa au anka borombe kura bomba ndike ndawa kweli tindawa tabwithe internship tikankuwa muntu tabwithie naye ongwe akaewa lakini akagutha eno tombo bukuribu kinya kiwango kiu miante no arare ampara akayelia korea muntu ena bibe korea kenda thwandiria mtungi lakini muntu wengo ka kwenda katukwa tomutethie ketha nto berua kaba mwankaria cheupe tukareka kuringa kura muringire yukariu ukolelia muntu kumande mwanka ndene ari kunani mbitherie ai anani mbitherie ai anani mbitherie arathania watele imbi na mbia bwitherie iyo tumawona keteka president kekiri mwanka miaka atomba kuyana miaka 18 omba uwa ugaita korombe eteka president ntike kwenda at least muntu urabwithia bingionekana
ende ni cheupe bala umamuno na nyani bo aringe kura nto bala umnura batishi kuringa kaba kashwa ntothi bakaolo imanto ya yarare oro onto winko ya ni amorengo kama toiro uni nyandike ko mbweri koritongero ote taneti na ntobo wote bwakebo umago yeah. Okay, thank you. Kata choke hata kaunti ni Meru nonto time. Dene kaunti ya Meru kinyana idireto ina mantu jama ingi sana. Kata ambiriri na wakili urarisainde na arikurisaini nambite kwa mantu ama ingi sana. Araugire mwambo jiro tumire by the way agwa ukona gikuyu ke umaruje na kiage kwira kingangi ki undathiga gukiajetwe itikiri kingangi ki kiajetwe na omba kwithirwa akiuria mwenzake omba kwithirwa akirisign because aruga kuringana na wena areri assign plot 68 out of 80 cia public itie mwingi Itumbi farm in Timau kiri mtu umwe na we arega nona mantu jaja yatikubwa no ntumunda yaitha na at the same time kwininya munda jungi ayetete maili 3 akiwa munda jujurirwa ijo kilirwe kanisa ni munda jwa yo public na lakini jo kendo tumirwa na ritora kanisa of which akwa kuringana na we na kumenye grabbing of blood iwe kuthithika mantu jaretete ni mie nene sana no to at the same time mbonete antipa wengi baitumiri bakagwa kinyasi si baraba yekutha ibanga banorore ku they are doing nothing kinya gutetheria governor kiringo gitiawe instead kaba muchoke na nyuma. What is not happening because kwena mantu jama ingi muno yethirito cha kiumiraja county ne Meru ruari mbonere medical intori akiari mahali na uga ya kwamba Meru titite bwega Meru yena thina na Meru ni kwenda utethi wategera CC yojo kana wakili yojo rombere kwithwa akiri sign ikwethirito kwina kando au kitambo mawe kando kaetaitite lakini daika kwa public no kuigwa kwina miunde kwiro ne kujuku ndo that is it that no tuige thirikari bwana mantile no kwithirwe awangavana na kujuke miundo gwako yo bende ankwire ibo bira kwibashonki wenya barabange bathirikari ranene muntu akira kenjo privilege chonde ira mtu ayawa SEC ende wona okuma ogoritwa okanjire okasyanto kusyanto beto ibanieri okashwa tu na bakawatanira bubainge dayanto ibagita bakela muntu ena mieri karibu 5 ate yo ofisi akira wana resignere na totona barwe ke ko resign lakini kwa ina bwana mati ankwera ni chope ukakwithro wewe ntomrume imbio wetera ubuterwa ngwe ukarea ku kwandika barua ketho akete ko receive bora umika in public uwa barua yenda miandikire ya TV ne umwakanya barua yenda miandikire tariki 10 na ruai tariki 20 neke lo gethetie ntuko 10 ndeko resign na nteko ritwete nagereko ita receive uno withero muntu omweya that my dad 1964 my dad 1964 had chief na asaberon le meri ko minele na bora diderie nkero tumererie toro anto be ya ke kore kubion koro enda bandirigania aiterare randio that time amara wuni beteri mbadhanto yandiro ni maruki so uriye rukire ngere dada le yade Arstein 1964 lera machivo ya akiri so wo ne atombo ko yo twera ruare binindi baroa ya nende kanya kaku kandi ka ya noa wabutwa we yo twera niwo no kwe manto waira wabwethie no rira wari na kanya ko twera mbere ya kanya kaku ka replacewa urenda kumbira atari saine bwana mantili kara buterwe ikwithirwa kuremwa either munene amwachanji mwanko na kuremwa so rira wabuto tomba kwe yo twera ibe tomawona antu bara tukarithiga tukokinya ke kuri ungi usibwa atikwaniro me antu temnya kurita ngwe antu tekwaniro kana otewite kanena mutongorio obweri gukira ruyo ukarisign tu wethero rwari ukiwabo uyo kotera Ameru kanya kagu cheupe kabwiri koyo muntu ungi akarita ngwe cia Ameru
kwa mfano munda uyu ya farm utemto titwereise yo Methodist uko kwa senior rehabilitation center kana indi kwa something yoko na miunda yondera yare public ya under county government thirikari county kwa mfano nara tuoka training college ire woko nare ombe munda uyu ayo county government lakini county government ya allocate randi kari obura county no weso boga allocate ra thirikari ukatweka munda ywa thirikari na interest ywa kanisa ne twira basi nya obathania baritira ngwente kuona kwena makosa na inya yu ngia kuaneria sign abwiri kuwa ntuko wera wa sign kana ngia kwira na kwira sign akaitoria rugo wako wondera wa sign transfer munda yo muntu ungi baete vianto na propaganda bio toma ende chaubere o mabwe nkorone kuwengwa muntu ena mieri 5 ri akiwa na signere na tona worse barua yake go signere omba witekia muntu wate chaupe evidence yeah evidence menya muntu uyu okay akwithro wina evidence wondere kwira atiri no evidence ankwire evidence ka endeka kulo mwireti arita so arite yeah aburi ka open age TV ni ago munda yo ntukuna na thimo na court oraga chagu waru to andingerete thimo ntukuna ago ntukuna ngavana andingira mbia munda inkeleria nte yo inkeleria mantile yo inkel nako kedro ko messenger fo andria akonania baede vianto na propaganda kure anto bange baithirikari ne we bakona miathi ne anto baba na keba barishibo muno bakona ate style wende anto agwa we ate kumba ngweu ena bo yange aburi ko eviente atera mero kanya anto agethro kena mtungi umba kubwithiria mero saindiu bagebango no sabotanti thirikari wera bari so uyo kabuterwe bibetu kwena fununu angana signere abwiri utura ntukuwa signere ke intomurume ayeka baro eke open TV nei akwanda ndekera baro tuko cianona ndaetera risibo kanda endiera ria witate ko risibo okay ni evidence ene okay amwa ko sign ubwiri kwithro itona evidence lakini mwanke oroge otwira ngano rerio ukeronge narite nebele mbere ya buto kinya ke ko wako device no muibwa nebele ruyu nete sign mero itaiti anto ingeba anto ba ben experience ya bante bamba ko litango ba dano ngo Mtena Eric, no tunyobura tongeriba mero nego kumenya what is happening. What do you think of all this? Non to sagia teka ere muchezo by the way. Mantu jedire to jaja manene non to kinya ndategera tenkona akiwa kinya bill yare mira mantile no remu mira no remu ndio mira. Ke kurinto enda ko ngera bio ngavana. Bill emira. Bantu antu ba mira one na mtawe to karuiru na muriki. Aikirite nya mira iri bangi kuo maridana. Kwe mtae to mutia. Chief of Sawangirigacha akiakwenda kuwa uma bili muntu we kwetwa bili we sainwa na ekwerwa ameshughulikira nonto no wale Antoni Jeno bayu no wale Antoni o county aikore aburumiritira ngwe kathi abanganiti anto bake bekera into bitekirike kaya iterera umokera Antoni arera umokere Antoni iro yaritiro kwawe eta kole lui manto weto mutia expert wangirigacha na ba Martin Monene Petre barede amaranya ne kirete nyabang mira ni tamaridana litore ki science ko ira tumirete a meta bugo ko mira the same na intobi na bi adidete bill bora kwenda so otebia koro akwera mero bia uma ka korongo akos bill wa le merenio twa eringavana na shughulike kende sain agare anio kade ko bia korua kwendene ntukwera riterwe ke ligo iro yo ni ora dai count Anton iro bilu ye ko ni be maranya kirete ko so anto ba mira anto ba miolele ti kuma kirwe ko kinyareri iba ko mibango era na yona the bill ko sindi ni eke yare go ide dirigare ale ko okay yeah maoni jeni zako okay oni mantelaria as an insider yes nani ndirenda kwa area as a manager somebody who can know how an organization, an institution is managed. First of all,
ngavana atiumba ko ngavana Meru County wenka no mwanka ithira ena people who are trusted na antu baba umwatha na bakethe abatisi office bakenda ku mislead bakabwithia no keya gwithira nawe no ntutumba kuwa war expert everywhere kana uende ka micromanage antu mwanka gwithira otingwe karutwa that is something. Second, ukiona muntu ni akirisaini no mwanka gwithira there is something that has triggered. So tumba ukireru ari mwe wote ari sign. So ukeya gwithira o resign tenenda ku resign ale na bwiri gwithira na andikite something in this day and era ukoroeta kuwa mantu vavale no nto yanga kwires my one against yours you want to wear wa put it in writing for record purposes. So yonde yo kabwithia nya gwethira on this day nderi ro MBC wethe utaandikire inyora have your own record book kendo ka record antu ba record nya with their own voice. We have received a call from this ambira imbwethi ona nona I may do it because of pressure but I know it is wrong. So okay there when anything like that no kumenya ucio on the ikethwe evidence okay through TV na bio ukerwa that is your one against the other one. Now kioria yakwa okay ya kwethira no aumire 5 months ago na inende onenkerwa that 5 months ago no andikite barua na barua unende yetabura nende ya receivwa according to him. Yes, according to you. Second, kwena issue ya integrity tukeya kuolwa kwe antu bari integrity nyabo ukaona ambikiritu ari it is not worth it you can decide now maybe nkobwethia yayonthe but inkuona yaka yatithira let me get out and before I get myself out but nyare onaryo yetabuo you must write na waandike uwe because of this does not agree with my integrity values nkuumba because of MBCD. So bombweri guwa case you kana yonthe yariritwe yabweri ku investigate properly tukeya just kwaria just like that katika investigate netwe records na chietwa records that let the justice be done. No ndo yari akubwethu for the Meru people ungeni wake yabwethirwe bwo. Second ugeya kulwa ginyanga bana omba gwetha ina andu bawe ba utumira rietwa riawe niwe kwa have things done through others ngeya githia mantile muchore owe mantile ke yambira ngabana kuwa atia MBCD no ntunte mukinyila no kumenga mwetikiria no kwanga bana ate kumenya yarae mantilo kwenda tubwethia ya unao so something like that can also happen. So tubwiri kwetha to in a very thorough investigations ne bwethwe ne antu batiukira tukithinga tairo wa mtu no atumire ungi na rietore mtu ungi. If that's true don't you think maybe not matijaja kumira the whole of this week maybe ngabana tubatere kuthora yo tumiria a respond to that na bweri gwetha kuuma na comment kinyethro tibu arabwethia na bweri kuuma kaua ngui kwa comment you na kwa already ngui initiate investigations ibwethwe na record nenkerwe yonde nenkerwe all the evidence and I'll communicate in due course. But yotebu yukira antu baethia ku circulate no bweri gwa I have had and ya yonde ngui kwa but action is being taken but I can't rush no ntunte kumenya the outcome of the investigations when they with siasa ene kwetu tutaka siasa kambuge before bogo you see if you're manager kana head of an institution like an accounting officer to your CEO and you have a team of managers and one doesn't appear 5 months and you sit in the cabinet there's no brief now meruga na resign it and imbi gutuma ugo because a political appointment it doesn't mean an explanation to fire you because obviously iritorengiri replace how why has it taken 5 months for a CEO to replace? If they did, au karafu meri gana
itano atekwa apia nguine. Either there's something, there's a problem, no unto bakuga is an employee problem. Is a CEO, the owner, mwene, who take responsibility. Tuakinya kuthoro na ndia utukinyite ikija katuchoketera turalemero nonto udi onareto kugeria ku defend the governor na mbange ba defend the CEC primary responsibility emantu jazonde imwali nejwajari whether the other day we said demonstration irario ati kuo supply ndawa kuo supply ojuru no bobe cabinetine na euma antobamire kwaria there was a demonstration ya nurses na tongire babuga kubo ku supply ndawa no boka. Now you as a consumer who need more consumer service chedrikari, I tend to ask myself if we did a very senior a public service waziri ati ku for 5 months na no eterete akwa for what explanation? Seriously, unless there is a bigger force, someone above calling shots. Wacha kaya hapo. If ikaja kuthura oni makosa jaranko I think jakalite tinya manza ja kumira cha kuora ile munda kuora thimbura ke maana mono situation ira governor wetu ari is nakumba ku ensure that nakumba ku make decision wewe ngwa that hii nimeanalyze naona uncle release wewe njongi because 5 months he lost kibatu as a batu to consumer batu na kerere giki kiringiringo mapema better tanande bakoanika na be banaka batano because ikarajeka if you have in a cabinet na board of office na mbi there are many secrets that you carry inyingi and of course there are documentations chikauma very fast nikane gitarea the ujore speaker Muturi after Kwengwa he came up with the documents flying right and center telling you that even whoever was fired atidro atize in a backup Google is atuge tomba kuga it's a propaganda but I've give it time mtu akaamua kukulinga ndikuru ka down for kwa kambiria na tizina aba for later because tiu batu togite mtu madure manyara no karire ndiguru ona maranya na kugwa waziri na mona kirenya kira kinene act kikinene ku ona rego act kira kinene kuizangi jenkroki but I feel that kinyama batiki if governor na kwenda kuthoro ena smooth running a government na but you take chance government yewe akaamua either it's reshuffle or fire because it take with an explanation whether utira opposed arafu utiri AI is taking to take a communication especially in governments I agree na daktari it's full documentation. There's a communication. There's a barua, then there's a backup, there's evidence. Non to verbally, of course, learning and an institution verbally. That's why I'm asking because apart from being a waziri, he is a lawyer. Kabisa. He knows the law. Yes. Would you really want to kumira with the accusations? They are very serious. By the way, no mudhokiri yetu. Mtu no umire na accusations hizi na kethro ari mantu yo out of kwaria mantu ya politics kana na kumenya maybe omba kuthura evidence. Aina evidence. Ntego ithikia isi mantu bomba kuga ni siasa but I feel there is more to it. There are serious issues need to be addressed. Now the only person who about to address issue ni mutumato e direction ya Meru. No ndonwe anyato kadidiata. Is still the governor of Meru as at now. Yes. But the moment akatigana ndi atotigire anatigire mantiri akatigire jeshi yewe correspond to an officer that serve in his government whereas nobody could make clarity o manduza non tore I still them blame Mwari Nejwawe. You can't have a waziri for 5 good months atego appear
and still with action take. Number 2, having people to undermine and wako ku undermine office direction na bate ku believe na ideology why would still hold them unless he doesn't control ya thirikari neo na ndau go on to the allegation that mutuma dhurira antu bati believer and dream yawe batari ndoene we toba kuga batetikana iria nawe bahare kuraja royalty bange batadhurwa they are drama na story yoko na Chiruba TV that baba teloyo baba ugoro betinda na ugwe ugoro batinda na ugwe it's primary responsibility man as a monthly a comment on this the nature on the chamotumando thinking no gasot no okay the back stops with him marenguenda also nani kuatre no ware reporting officer kana supervisor ya the waziri aketha your first reporting officer ni governor na bwiri waziri wa report ki governor baketha ba report directly to governor uketha oti kungeta michamanio rimwe ya link etha oti kuo me as the supervisor ndina right yo kwandikira ngwire so cause yeah yes why you are not there so has that been done. Second is onu kwirwa nwena so cause no mwankethe na correspondere waya ile maranyani lawyer he knows that you have to document everything that happens in case this thing goes to court no ndo aketwa evidence I'm sure aina something na this is a wake up call for governor ethe akimenya do I know what my CCs do na ichi waziri bawe na atabeta can I call somebody right now and tell me show me what you have achieved in your area right now can as in just expect them to do it because they have been given so that level of being able to know orona one time kweroru toetete akauatire imbiche benu otigo beta wawo you don't do anything akataka uanya uwo imbiche baba wakana baba ti waka kinyawe na ici na inyabu nonto iba siasa we na ure bawe kathurite ke siasa abarita banwe omba gwethe ambai nao nethirite akimenya so and so na kubwethia bona bo batitete ki more than a week we supervisor uteamenya mtu atatambi michamanione so maybe every Tuesday wanakutana cheupe manto ya unintora nkiora seke maranya ka sign ka ta sign buwa onto wengwa tawa na signete na nto bange rutere bawa ukakwethora maranya kwe na nereti ku sign ka inya call gabana mwera na kuma awiri utwera ntukona ndamuringira thimu kwitha ciano ndamwira kwandika barua ku sign na receive arega bayele saupe kwethora muntu akiri tukukwate kumimbia kuthithia no ethirwa maranya ntuku atoneka na mechamanya na explainera boss owe kukario itha ndina thine kana kukario yutumante yambi mechamanya either andikira barua ngavana no atio bangiria kwira na indebelele kantebelele for now lakini ukakwethirwa imuntu kutho wisoba kumenya weka ukwenda kuma ngwine rori aburi kwethirwa tidwa ria akwaria aburi kwethirwa meri 5 era wana resign re atura akwaria tirwa ri ngavana ya Karamu tirwa ri ngavana replace maranya na muntu ungi oturatwira kinya mweri jumwe mbere akitho akiara cianto bagwa ndeibetu wete ona kangavana otia twa etade oya but chope no kuminya we ngavana mutumo ojerete kiate ati na ikwa ina lot interest mbigina nto baingi bra kwa kari so no ithirwe oithiro kaenda kumwa time kana ithirwe na isi mbibiongo bikwendelea lakini tomantra maranya ko rest dai uteyo ara rest ya office we
ni sisi unge akwa advice ama inyao uma mapema nuntinko minyoke ya kuiro saini baro iriko no yanko uri bwana Mantili anko dhirieni cheupe no ke waziri kwa mfano irakuwa Methodist munda yuyu farm kinya uwe otore wisi yao yo kanisa Methodist for the time kinya dhoro gavana no Methodist atumba itoba ira munda batitwire na iyo twire yo Methodist na inya mengere okwa ere okwa ni thirikari account na ndona utethire kanisa ya Methodist utethia aratwira ni akwira muntu bibio miunde wakuwa ne kwirwa change uteyo wite nderi yuywa yumeke plan yuete ke plan I waziri oronge akwira nuntu kwa incitement cia we nawe o mwira menyera we resign na we atari sign ita ko mwira resign nuntu kwe manto yomba kwe yoga ne mowita idada kujibu so chope manto yanga vana witoria anjire kwira nambara nyota resign ka no resign buka bwitho bwe wana no tutukuera ni amaranya tukudwana sinawe that maybe ngavana na batere kudwara uchumiri wa imbonete ro bibire daktari akiwa nkuona kwina mantu ja kwa 1 2 3 ba ko tonto indirona otonto ndirona serious au kuwa miunda kuwa waziri ongene ne kwe miunda kwenda ko sainithwa ari wengo mena kwa wengo ne ria sign 68 plot siati mao nuko nyamuntu akienda akurie shekweba ibwara cia so ntikuona kwena nindie gabana na replace maranya obura royera atwa yo replace maranya no enete ambere obura muturi athiurunga akiwa ruto na mbere ebo endelea siasa bwana Mantili no wetekane na bo antu bamwe bakuwa ya kwamba CC banga bana mutuma batomu support na bate kuritangura kubatere like ibonye bamuthukiririe to narakire I think o baile nyoinde ndauta baile lakini bange out of 10 out of 11 anto bange 8 of them bako work na ne atungwe na ne anto baito meta kuritangwe lakini they doubt na baile inya woni ni ngwankori mbibi otoma minya ibanjererie kuipost ba mbaene nyoke akona anto banjire ko post be club be timu nemwe be anto amwe no bwiri kwanjirie kuthwania kusute otonto bubwithe karwari na bukara mpango yetho yo so windi in doubt na sisi bawe baile ngona ba basi bate aritingwe kusinyoke obori obora bange ni ondo ni barawere oro oki obori eriera umete imbina mbia tetheretie ngavana kuyuria mpango yewe atekwera but anto bange anto mawaziri yange atango imritongwa anafanya kazi vizuri Bahari anafanya kazi yake vizuri ile yako nayo comparatives Reverend Caro anafanya kazi Kadhono anafanya kazi yake akiko baile nyoinde pewa chanji ngabaye ngarokere Okay, now I think Cheupe Mantili on that point weko kwa whether ibwara kiana governor mwire as a supervisor ate bwiri kureka aona muntu na ate kundeliver na atamwita akeyo mwita na bete nete akeyagone ne si ate kuritangwe na bwiri wetu akanoke yagone ne behavior of anybody under you kinya wetete omufaya have a meeting with that person muthikire I have seen this is not going right what is the issue kenda kinyeru ariroka mwira nwite wa mwira I asked you no ndumundu akiwa ntamenya buranda bwithirie githia gwigunda bwithitie kandetirwo undirerwa atia ndatumirwe barwa ndirerwa gwita now that's not the best way to do it nabete eta muntu te perform nero you are not performing in this area nwena uwe bwawe bandifa in terms of ideology, in terms of how they are going to work, then inaandikirwe barua. Following this and this, we have realized that you are not supporting the mandate of the governor. Yeah, Cheupe muntu SCC ngwe ya CC Andrian kimde we CC ngwe kera nene no tetheria governor thiki nyamu mayo bare ya yoku ukutetheria governor okay sisi atodiria ni governor because otebweri dikeria ni Cheupe yo urandika akauga atiri after kinya advice uko na ya advice aga support akauga ingwetikania mtu kinyania kana
then mantu jari miraka wati woni ni anko endo kwira indi bonko endo kwira gavana na buri kwithwa kiafu wethwa ni account yaku kai fake account na uwe no kwatachwo na mantu ya maita ya thatu na buri kwithwa kiafu so ngwe ya waziri ra ne ni mutetheri o gavana CCM bau ngwe ya we nyaki hapo kia we au akatetheria gavana kurita ngwe na kaifadhi mpango yo isirio so kia kuona nto banjiriria kuthithia u no buri kukira bu ntia kuwa mea kweta muntu no mwira kukari onao ndigwenga ni nto babona bo uti mbaya so na bwiri ukakwethwa mantu yakinyire weta mwanka mitandaone na bamo bentumira account cio basi uteshi mareo na gavana na bwiri kwa ya atua. I agree with you. Oni akwa siasa je it's purely politics itivi ya siasa the appointment are made politically to wait kutethia either kwa menya asi CCM ni advice oku ombere ono na imndoko kuita policy kutethia drive ya na keja kuthirwa ogwita oko divert from ura wengo akuthugania you win a responsibility ku replace it doesn't mean kinyako ku explain ira why ku drop replacement replacement tuwe kadhido gazetine andikire county assembly andikire clerk that nominate one na story kadira ko onikira kuona either there is mutuma won't kagerete ko balance many things but Anto Mambakuwa is making the wrong decisions but no make right decision at return ibo bangi previously pasavitere no para to prefer ba make it the right decision kya maana mono ikonenkera anto para baguitangoge na ikeja kwethera manteriare azanena doubt na anto bairi inkoaga nata mo governor wengo no tuno karabo ate kona gap it is a problem either there is a problem in terms of kudra at times Noria is in control manya you can't have people that you bate whatever na still remain I think ogere ekuga it's better we drop them mapema there is a way mwaraniriti there is a nani alileta because of course appointments in influence there is a robbing nei utongere buku ina robbing na kuna influence hiyo tutapangana baadaye the best thing you can do drop them kwa na ndizo zomba kuga mutuma au makukura mantoneza is take the blame because even if kedra akora Mary tano muntu atapia non to meet every Tuesday. Kedwa ata meet 5 months. Na still na continue enjoying the privileges and advantage kodro are drikare neku ko it's a loss. Ko kia ko oni utuma either out or atona ni in control. The moment akedro in control inya isiri witwa. To gaita. Non today if he drops your name enda tu kedwa ijama kajero jorongo of course mwananchi akamenya ko other than ko kara jakawe kiri motego kana you had a threat kana intimidation kana damaini ngogechi yako then it tells you that miaka ijite inyawe ngo ikaba kufakewe nedre a street and farm to make decision and to bamiro on to ikeja kudhurwa is getting the wrong advice. Ikeja kudhurwa una nde na ndobana nde ko we means is still getting the wrong advices support ira ku kebo itiko serve bo is have interesting manto amaingi mono ko the best thing omba kukira rukiri akama kuthithia reshuffle I understand is a reshuffle coming akadithia if he drops names tutibati kuona gari etoria mtu kuora appointre lakini intro na correspondence ekaraja kara ari appointre wengo ko is something we itugere kaire appointment itibeka wa verbally there is a circular there is a schedule kauma iteki county assembly
icona replacement na mantu tangita jau. Very true. There must be even a team, an advisory team that advises the senior person when we want to do together tukenda kubwethia risafo. Otokiro that you uni as a manager whether risafo but kwe antu baba kwa advisor. Ontuntumbo ukira weche upembukira wote with anything to do with the law. Whether that you are in charge of a law docket. Kana kukira where you know nothing about logistics, now ending whether you are in charge of transport. So iba wiri kuile like nyabaki bakita kubwethia risafo muntu ne kiro ina docket ya kumenya ine experience na qualification ya kubwethia mbi that job. Kenda ringi ta kubwethia ngeta nkibwethia ki am an expert. Ndakaran thinda tumwa na anda tumwa kambitite kwa as an expert but intete kinyande yako yantu bare under me nkamenya you are not performing not as an expert. I know this is what should be done. Yes. So okay ya kuona zira wona munene kana supervisor kia set up ni antu bekiri in the wrong jobs. I agree. Yeah. Kato yekeni ni bwana Mantile Kirimante jeje chief of staff chief of staff na of course bwana abwana na rombre kudro agikiro ku replace BJ we nonto kinya uburete tema dine nyama ngi sana county ne Meru nonto antu baruga Meru ne mari ya thatu bari thugania imenti barigwa gitikio kirabatere kuritino nonto mutoro uraumire muimenti bari thugani gitikio barabatere kukimenti baka urirwo muimenti ungi that is lakini gitiki kiretere rutere rwegembe bila byo tomanto bachuria could governor kuthiro ka kwendera rutere rumo because wategerete kia governor ni muigembe wategera gitikia county secretary muigembe chief of staff akuja muigembe governor bakuthiro akiendera in side cheupe bere gitikia chief of staff pio muntu mutereri wa muntu yo mona manager we. Yes. So que utumba kwa region. Kusino idhiro kwa region na kedro union kono mbodi trango weya. Ni nuran kuminyangwa. Chief of staff imuntu kawatela orofeshanga bana. Edo kuminyake na itrebo weya. Yes. Edo nara rewo weya. Je Julio ba minyandiriti na da governor kuraya mno. Kabe dobe like brothers. So etekerati tekia ti omo abira binge tikia sisi ni gitekia pio mtu. Chief of staff pio mtu. Yes. Kuminya manto yawe ngarichi yawe sawa. Munara korara mushiko sawa. Eta safari ara karara ko sawa. I think ni ongwe chief of staff. So mtu ekaira mtu urakuona amutetheria manto ne yao. Kwa mfano governor wa Kiraito aya chief of staff etawa Kimathi. Yes. Aumite region iriko. Amen. Abogeta ira yongwe Kiraito. Kware akawira. Ari na chief of staff wa aumite ko the same event. So manto ya bara kuona baki ayania manto ya u bati kuona bisa ya chief of staff no kemuntu. Imutetheria wawe. Yes. Na wili kuoya mtu urari ukuena ndi akwamini nawe ti ura kwamini urari kueno close omwera manto yawe no ndongare kwecherero ruai no ntukukarirona na bubu teani ntikuona na kuomba kuona mtu ina complain kusinjule we ngo ata complain we tekera aburi weta kwetu abasenda na chief of staff ne teke kugenene when ambassador of course no ndo atoya mutwiri amo abasenda na kitiki ona mutogori kiuria akoya Julindi atol governor atoleletie manto ya kitikira ke chief of staff na region kana no imuntura omba urara close awe urara akuena we ni maana ya chief of staff so nteko ona anto ba the issue na anto bara no bate kwendete otero bakarugwa unge kusaka godho akenda kupendelembe toge ya goru to chief of staff na balozi ato godho dhanu ambassador. Yes. Ambassador mi mtu independent agetho thina security we na ata olelerie na umite kana oya mutano ina mwe the ambassador oyere mushoro we Julio amusukumira ya ambassador.
Kiteke county secretary. Kiteke county secretary kitina mbario. Kaktite. I think inyamaranya ari acting. Acting. Na kiteke acti otemya acti sandia mieri itandatu. Itarabari mbwareta kuthira. Aitha thani mtungi kusinyo sheria tawe tekirie bekira county secretary nontora wario orinde no atara wengu wene. Niki. Mia sheria ai mieri itandatu. Miaka 5. So contract yare 5 years. Nyanga wa muria benefit sao cionthe tuwekira mtungi yo thine ko ya thirikari ate cheupe yo shumbura mno nto woni nyanto remo bakile manambi kuninga na thirikari ya yerere so ke account do you mean get account secretary non to governor's office kuninga na a little knowledge maybe rather in your account ite ya b ke ambia dhero ka ero compulsory leave na area wa mushahara ibete kitu contract like yeah county secretary nyawe contract 5 years ka 6 years 5 years and as chief of sabaye wa 3 years itathira so miaka eke kiambia thero itathira akiakwenda ko replace kanya kaunanga akari benefit cia cionthe na no muntu are akaweyo itumi biu tuma abutwa no kona itegawi contract so zomba kwa kina kyo kirembe na baroko na bakia ante tu bara kinyanga bana kathithia tabate mwandira boya kusi chupe gavana kukume itarikai na ketho na muntu tukomia no mwethira abasenda ni kinyare nene kire anto bameru tike njuli yake kire anto bameru kusi abasenda I think batu na bameru ni alimana ko bai I think only 2 ke ko runge nte muminya but baranko minya ni alima na koba ikirengo gavana kuombo kuma muntu mushoroke akoma ambassador ni unto bonene kusingavana no kure iringo gavana nyaka leo choka lakini njuli atiwale ambassador lakini akeya goria chief of staff gavana yatakabaetade kabaetania so ibolele manto yo manene bareke kolele manto ya manini karibu kuboti nyuma yes. Ndo iko tuti nyuma nyatui. But let me talk only on the principles. In governance, kweke ntoketa wa inclusivity. Na inclusivity ni robwiri kuona o certify all the constituents. Babo ko ukwetho kindiro abo. It is true, chief of staff is the most senior and elected position in the county government. Yes. No, do you na access to the governor? Utekologera through to the governor without going through that position. Staff, yes. It is also ikyokeithara kiri in charge ya policies ira cionthe ibwithagua nuwe mtoro mutethagia kwa establishing policies. Policy decisions cionthe ikulukira irako ikirete kiu no ntwite kiu kyo kikarivio. Now should this take either a personal friend? The answer is no. Tom wanke either muchore ti uchore. First of all, you are not looking at muchore. Uri lela ni mtore ko ukedra aina competence, ai confidential, ai kamando yabo kudoma is a respected individual and a professional. Second, kwekintoketa one geographical representation. Uketha constituent yeku yonto ina mari ya uya thatu yau. No ke ya kwetha no kwenda kumbalance uilele wone uraritere waikia una retre from that nanto ibubwiri kumenya yitikire ikinene ki ambassador ne kinene. Hati antu bateona na githia no kwenda ukiria antu barabayo antu bareona burabatiro in the county. Umenyere the county nyonto wona abakiro ira kya governor ni regions ikienda gwe ibatu tukwenda control resources. Ibatu tukwenda kurea ibatu tibyo turuma. So in that case boaeta kaiswa somebody I'm sure kirere njoni uete represented akiona somebody who is very loyal. Ikithia na kwenda kwa peace. Ikithia ati kwe statement muntu aishwa you want to for me a variant for the whole UN.
kithe ankwaya kuma ki countries cionthe mbile lai country ri kwibwiri kwithire represented na imbiki ni ri kwika make a lot of noise, it make even my work very difficult. So can make sure that the country is represented. Niombi inclusivity yaira. So this case here, and by the way, Abwana is a very experienced individual. I've worked with him. Just to ambere mbasira ya ambira iria. Mbasira ya dokangira mauro anga ikinte kumaire ya chogere. A professional young man who is very committed. The issue we are dealing with, not the person now. To take nawe as a person. We are talking of the decision that was made and the implication for other regions. So, okay, that the region could complain. However, if they complained and they had been given another position in the county, Bakero is true. When una umirora wari chief of staff, but it were kinge in the same government, so you are not missing out. So right now, like they are what? They are missing out. And perception is very important when you are governing. Kinyaba kedha bai ko boto enda kuona iki government ito bwiri kuona ke county government who are the senior most na inaba umete. You know that information that unieta wa transparency. Yes. Kenda nto ba ubero no kuona tuke ya kulisti ba you are still okay. Region yenu is still okay. So governor na bwiri weta mantile bo bwiri weta ibwandike ibone who are the people employed especially at the director level and above ilistwe and bo nembi we are still represented. Thank you. Hatu jeruterene rwa siasa kiri mantu ja governor bado turonete mantile governor akiaria mantu jege mantu ya tutam na wa lazima kama wote miwe akithirwa irutere tutam lakini ario imwe iratumire antu baigwa menya undi represent mwananchi kunungana biori ambirite ndiboririe so kwina miario imwe of which iraitie we nontu muntu na right ya support njirira kenda lakini kwina miario imwe arariria Kenya Amiru baibo bainyile tu kwa mantile awa ya kwamba Amiru no mwanga bu support Ruto nontu ena mwana wetu Kidiki but kinyabware omuringira kura ti lazima bumuringire kura nyabo enda bwa muringire lakini nyabware omuringira bando no woke vile president wenu in 2027 miamboezi bwana Mantile itonete costete the former governor Kiraitu Murungi ari miarie moye u ne mo cost greatly so Amiru bakuria nikinonto mutumano twithirito mwenda batu turi Amiru ari mutuma lakini nikinonto agotoinyiriria muntu tutikwenda kana agotoendi side tutikwenda bakuiba batikwenda because kinya igitara Kiraitu Amiru bore batikwenda Raila Kiraitu no yabera lazima tukoi side Raila na nonto bonto bobo mo cost. Don't you think maybe ngavana na batere akiaria kethari kuirombera kura tiawe ngavana akairombera kura tiawe nonto te kanto bena thina noe indi onara kwina thina maybe Amiru bakuba bateaniri manto jo akatigana story because balibo yakao balazimithia ntu batikwenda cheupe bwera ringi utekure kuringwa ruyo. Yes. For now kenda batu tumba kuona vile tokwenda lazima tu ebarabe thirikari ne kanya kusinya towa tukweta opposition dai towa tukuma one term utebie tumba kwira ngavana nawe ito tweterie na one term wiri for now birabire oima ntwakuritangwe ora ngavana mutuma kuritania no ngwe thai president Ruto no president ora mutuma ngavana Amiru so wone na mathwani yakwa manto ya kusukuma ngavana we two term kana we one term rimwe kabinya batu to muskumera ando atomba wirita usweno mwananchi uyo mwananchi una kwenda maendeleo na kwenda kulitrongwe na ngavana mwandiva isi basi kenda tuona ngwe twethio for now onithikirite ngavana maita maingi akwa nuntu kurite kuringwa ruare na ate oshuna itayo for now kato support thirikari rerikuo to me support ye kinya ntu kwe kuringa kura kurita ndatu iyi kinya oni na mwe koroko na bago tuchionde tutiringa umwe tukaringira anto mwanya no mbetho ndingereta president uyu
mwekoro kwa karingira orongi nonge akaringa kuri yo tero tukaringa kuri itandatu igwatanithitwe twiringira muntu mwanya mwanya lakini Chaupe rwari tukwenda ngavana atutetheria na mantu ya security tukiomwira abela kithirikari tukethwa twitethashia so bila ngavana akuwa we kureke aka inya kire itu wita bobo ya muno ne anto ba mukutire bobo kire uta awa we na Priscilla kureke baka Raila ebo wa atawere bara bange wa una na family nka confuse mwe koro turingire Raila kinya mutumari wa tiri kusirai president urorite ne Ruto na no akwenda wita witinto atomba wita rukire ai mwera one term na bachamania no State House no kona governance bonde ba Kenya kinya bara bai nara one term ngenti muno utura iturie mwanka thai kuwa one term kamili kangatae kuwa njuse urewe atero makura na UDA lakini hata ure Ruto akaita ationde ibiru wetabu so nyabatu tugenda sukumira ngavana konene na ringi Chaupe kinya unda wende kithirikari ye ntare oyo no ntoba kendeki kachagwa weta iro wende romira thirikari mbere ndatura ndi Azimio nyo yo ntama Raila ndamu mwanka baba kwa Azimio Raila ga ukire nda mbochoka no kae wakura woni ndari Azimio na kwena tukwira kachagwa umire na ndaibo bi kachagwa atawa Brambo tethi mulima wayo kaguswa mulima yore kuguswa kurere taitere yotagusirwe tegeta Western keyire Mount Kenya East atori so kachagwa kumeneria koreta aka Kindiki soprano angambi unde mutono ina Kindiki na kwa tiba chunerwe iguko to man support Kindiki 100% na kose woni ugatweka dike buike na mweko ke Mount Kenya gete support au kinya wonde ndetho ande na makosa kokere aringe ke na muntu okwa jirani mutonosia muntu twera na no kuria to evangelie mwe ndio mwete kiu ndio mwako kumwa support irigales kurodhuka thirikari twero thuka ya guthuka bonka Kindiki akiringa kure ballot na wena Ruto ngaringa kure. Don't you think then Mr. Mantle ukethra wicho karo ku Mary baba make mistake bongo because tubatere kuringa kura no ntuno kumenya muntu kana batere kuringa kura no ntubakirwa kuona kumakini bila kubaretera anko lelia tere anko lelia mbwera Chaupe kanko mbambero kwere nyaba ube mukela uyungi utibyo botwera biyaru kusinya ntu tukuminya so ukagutweka kachagwa no urito kure riringwa ne ntoba kachagwa na Kindiki ni soprano na bass yake winde ndingira bass soprano ego kusi kinyoa kompia Kindiki na kachagwa bai kuraya muno ubitomera nkwera maruke no yara mwitho ake ya kwenda wethatha kuchenjia so wona bwakwa utebon kona ngavana akithukia kusi utekure kuringwa rware Chaupe no ketho no endete ngavana mutuma wa muthure abo kai itheu atwetirie birao twetirie githirikari ntukwe kure kinya no ntukure ni tandatu Chaupe ukaringa buro kwenda na murungu otethio tumire ume wagu wethatha kuringa na kwemengera kemero kiwa barasha nkanya mushinkwendo inde muntu uyu tukagwita twimurana no na thirikari na rwari na batu twithinene tutimo na ntu baraba Central Kenya na utingira yo murita jensi bereri yo murita baremwa utire agaitwa mwaka yo mona nusu yo tathira mieri 15 etiera no yo ekathira Ruto murite batu imbibi kuire twithwa twangava na change baraba kwa one time baraba tena ngwe bametheka bamunya baba bore ngoi raura baba tena ngoi bo one time baraba kwenda ngoi riteka iba enganganire au baturetere bibo turetere ntukwegure ginya ngoli ante onage thwari nto borang de mwendete de momakire otho Ruto nwen kuthura nwen kamuita
Thank you. Utero kurita anga tonga lazima ndo kuringa iwatene. Thank you. Yeah. Katuje ki mtu weta wa nini ukiongera watanithia mtu weta wa Cleophas Malala ibo kari county Meru. Na kulingana na miaria we wire President William Ruto cause chaos in Meru County kiendombo create clashes ireka interfere na the general elections ya 2027 na ngurukia wa kakwandira to strategically dene county Meru uraba kamwitira ngugi. For example, our transfer ya county commissioner aikoruterero Samburu na county commissioner from Samburu ura umbite kuthira kireto aja county Meru na urora alikomba kuthira kiebelo gwa ni no kuma Kalenjin community na rete aja purposely no ntobwa idurano bya 2027. Do you think it's true? Mbere kamba mbiririe na kwari aramantila mbiririe kuwa mutuma as a governor abweri kwe make sure that kinya ethana o support Ruto akeya he should not overdo it. Na why no ndutiro amawira antu bwenda ka bwarea ngani aka o aka president but wo yabo mantile uwire kireitu na uwire bo muringira ka bware o muringira ninkumenya kure kwa nemwe kuro kwa ngeta atia kamwa. That is a wise way of saying it. But riro ka excited uwe bwenda ka bwarea akuluka ukuthurie nya bamwe babarari bakampwe ku ba o support bakiwa atia atu twamu support no ndu itukwenda turetera if there is anything iguma ki government yete atia aturetere after all niongo etu mwete wewe ne agoturiria resources yareta but ngwewe ta tutinwe kutwira kilasima kwenda ka bware abwaita atia ukamuringira aka president. Second ne mantlina wire of course obura mbwire bura yara kietha ikitibo yara kietha urwa okwa twetere mbunge ebunjwa in February next year that now akari another different language. Finally twindo tu wodorete kindiki no me like I'm a friend of them and a family friend but my problem ndisi associate na ura kwa associate no ndo tekindiki o make decisions ile make wanungi chame kwa nungi no kuma no ndo ni deputy no gakaita atia aka implement. So in the process nyanke the angi kwenda endunga kwireta o change manto you no tumbo ya change ukerwa we wacha tulia ni kuonyesha vile kazi inafanywa nendere ukowa mtu enu na kubwethia. So what we do kethe agagua nwe kethe aro amin that ballot I president da kwera twinde otita kuringa but the moment tukumenya muntu ro tumite twithira twi athinene turi nwe deputy wenwe is a toothless person non to ta kwenda komba ku make decisions imwe imeka wa maybe ika handwa down or name akerwa run with it tio ni antu bakuatri yetu ina muntu etwara muntu aibwithio yara ya decisions ira cietere ata ibwithirwe twaeta twamwira eta nawe winishite another decision nyotebwithia ino ndugu unge no kubwithia no kumenya iba bakubwithia. So that is where people have problems. There is nobody who has a problem with a brother. Okay. Nanto iba bweri komebo we have no personal problem with our brother. We have a problem with our system. Okay. Where our brother is in the system. Thank you. Now, waria manto ya about Ruto causing trouble. Yes. Malala indirari muchamanio ne yureo. Muchamanio yu na uararakia imaburwa. Maburwa inara twathikite ana batandatu. Yes. Barabara urai. Na ndarika ndirari no ringi kwigwa gwita wa mweronkoro ringi twathikite ana mwanja. So this is a continuous series ya ntukura wa. So Malala kara uire confusion yebu kuona bukeya kuakete planetwe nene to ndo te planet no ndo ni kivya bwino operation no ndo operation ni kwirwa ni itwaretero operation but operation yete bataba unkuma eba karia bata unkuma bamberia kuweria ngambe na gora antu ile operation ye yawe tata
ku give reinforcement kuria nete onto bakureka kabati kumenya operation nete kumenya aba unkumiraira anto forte bayunkuma territory ya bangi shwalete muntu umwera akasinikire kithakene ni antu bakuonwa that is where people bagwa this one bote wakauta bote botheribu so niyo gorwa ekunde timbe a replica of what we saw in 2022 no guriga na 2022 batu aratora iro azimio no kumeatota we never paid attention to the county commissioners na no ndo woni ndare no kurika na ndare CEO wa BBI secretariat so county commissioner bonde indaishi all of a sudden ndona bonde bamberia kurutwa baika kwa konge bangi baretwa barenjo ningi ikeya gwethire it is the same being done but also OCPD na nio babweri kwilela OCPDs bakamberia ku transfer wa kwetu itobweri kuria na boy bao so that can also be a game it could be a game but no twende itukumenya itobweri kuimenyera because we have seen it working elsewhere. Kaya kuona 2022 waragio kiwa anga batu asimio anga agent kwa akara okero aringira county commission okero aringira OCPD okuringira no weringira somebody already aina instructions so tukeya kumalia yau kwera wa why anything where there is smoke there is fire itu edire tore alert the nerane nege security batu ibabonde babwiri otukaria otio wetu aikuo to yakua inoruru bwetu ekithia ni mantu a security munene ora no aguma ukoria kweri tutebetu bombekia wekirwo in that team wire otukaria and that is why antu bagwethera baina that skepticism. Okay, yeah. Thank you so much. Tukithirikiria mantele no uthero gitwira pengine nate ngavana akuthithia kumeki sure na ndino to daktari akwaririe yo but nate ngavana akuthithia kumeki sure security nonto mani mantu bakairi bero ko operation ikithika no te operation ikone ikithika ana yabo barakwite batandatu nyana betu it's very unfortunate, it's very sad lakini anto no bakura bando ko operation anto no bakura no bakaritwe last week if antikor kana the last week but one murkomen nari na kanisa ni fulani na manto jara ariri manto completely tofauti na manto jawa ambapo ng'ombe na still ana bae kuja na ng'ombe yeta imbi ngapana pa kuthithio ringi kumikishwa manto jaji wakareka because bae kwaririra bariri entukwira bariri bonde ba watane bari mambo jumwe iro inyo operation yo yerero ni kuthithika then bari ukira ringi yaurira katikati na mwanga thaini uririte gatete ana no bakwendelea ukua imbithirikari kure mwiko mwithia nto na namba tangavana akuthithia ba watanete na leaders ba bangi kumikishwa manto jaji chokera chupe mbere ngucokeria kiuria kugo nkwenda gucoke nyuma nini oni bibetu ngavana miari yake utea wantu benda ka bare ara twakauma no amesema I think ntamiona nanga yokwe ndena video I think oni betete I think ni ajuzi betete meshamani ngavana ninge na bolu ibwanki wibwa tora kwiranto abera woni ntogorita kura bono mpakanya betani athirikari riko na kinyoa cheupe otenda kwa timu uri yashindwa so kuwa bu manto ya mwe yo sabiki but yara maingi yawe ariti akiwa woni mpai time akure ite kuringwa ruari yo meambo yake nchoka ire nyaun ubu kuthira ethera ko ibu wite bu tewetanira ena time shaku imbia wa aidha kwethera ko bienda ntukweu but mantu ya security cheupe bere pole kire antu ba toba ukwa yes me security wendelo de kosintukunda etanya na nto barabaritena na bara nabo bakwenda kura thai isipokuwa yante utesi asembe bo bangi bana kwetho bare atongoria ba mirwi ukethira anto bakara ande bonde bora ne thina ya security yimbi mtu akethira na CS waziri na karandike cabinet mtu akethwa na riki wango kakwethera governor imuntu wina capacity wita atongoria bo bangi no betho nyaba tino menyo ni muntu wana wita atongoria bo bangi bibi oranite security to chope siasa na imbuite bo ya mainge ukethira barabara itene by blame anto baraba inja bakuibo
abunge ba maeneo yo bakauwa baibo ba Queenside yakote wamba bweyo bakinya na akithirikari bayauthia nonto na bwibo barite so guni mantu ya security ndenda leaders ba Meru bonde tukorongo so tuende yo kinyamuthia twero operation tukolelie tukono tibie kubwithika kwe twero ko security askari bakoreto ntuko tware Kambela na Murkomen arawase bali na operation kuna askari 400 be takwiriera roro ugenda gutweka ote muntu gaiware lakini kuma ruwa nto beto no kaba kuyo cheupe so onto bonde nda baraba koromba kura na onto bonde oteo Pedro Mutongorio Meru yi munya nare ngavana na nare waziri metheka nare senator Meru yonde na nare waziri anto babo onde to akarande tuende tokora ni bibi kora bingi anto atu tuedrenki blame game wenda ko blame na allow kuskudi kantu tikabui kinya thirikari je tukorone kagoritwa anto baraba thikero batikoro yarenge cheupe muntu ora ng'ombe ciake irejero itikorone karenge so ya tongoria ndenda kukaro twende nya bakarwanthi nyethero injuri kana nyanto bonge bwene tomi cheupe no kona thainya njuri uyongo kuringi yawa usalama butubui engene atora eko ibubui de community ya kinyau kedaro ite kuthira cheupe ikura kwetu na ni itu tukaumisa nto beto no nto bwa siasa na siasa ikaringwa uicheupe believe atire kuko twiga kura oninya bonge banda ndaro abo bakwetu utemto ndaro no ese indie mieri tantatu boneri nafu nya mieri thatu kuwantu mawe yaku yonde na ntakwe time yako weno gominya darira ntoeru aki oni mwanka ntuko muthiro ndone atikobwa maore the same kura yeta kuringwa mieri ele une kwana kuringa siasa na kwekirana for now tukona buntu wombo kariande anto bonde ba mirengo yonde basi baraba kuwa tamu yomona baba kuwijele tukona anto baba okwibeto na nyato ya koye tu tebari okerenge na omba kweyo kyoye nyawo watuka ninde nyewas ninde nyevo kisaidi yareu baba iko so tukole ndio nto nanjire wira kama mero woke njamarina ya maraya ya makwe yara omba we kweya kwako so dinerero isiase twithuki na twa change nyotongorio bravo twire bukiri muno mero yebonjuri mwanga kwa pika njuri ni yele emwe ko kuthuki ibo tumona da yote orone nya president kana nya biri shamanete na mutongorio no reko kusijongo yo mirengo so ndenda Ameru tuchoke tolele manto a security ntiaririo nira sha ngano weyire kana oteyire lakini mbere siasa tutu ya Ameru tukambo menyisha manto ne yaikobiu ndorone rero au brari mutongorio weto mutongorio munene aratia bangi etika kero ae bangi kanya ka kwaria arado aroki na inya kora nya karua kana mathakarua na arare neiba kuinjire mo betanitie ngora na mtu malala na arare lakini urora aero kanya aba tongoria bangi kanya abe thoro bute kwari gaibo kwari araikirie njara aita so kaindi otongoria bora bwe Meru thai na baraba ko pinzani na baraba thirikari ne tukiawita u basi barari bonkage bara wote to bathirikari beku lakini ndene ata inyo pinzani na ibonkage we kwante urarere ko watanira bwaria miambo mo manto yotethia so gagolelia tongoria bravo bakilukere no buwe na thina ici Meru bate kwa baba ikukanya bakarande babere ibukwitao windona kireito na munya na nyaba kiro ya kinyama nto ya Meru bakarande bakarande amo na bakaria ki babe ko bateko batena time nyo denerere yo thank you but Jope the back stops na leaders batu inabo
baba thuri no ndo baba ange bate thuri bomba gua batu tutina venue resources. kana tutina platform ya weta kwanjetete those things no nga twaita kwaria na anto na umechamanio ne but tutina tugaranthi muchamanio ne kinya tweta to represent our case to the security committee ya parliament no ndo bainio so anto ba angwatanirwe bwiri kuma ikebarabongwa bathuri barabaritene kenda baita baria bakauga katukwaria as united akeya weta baigua mukomenya gua gwina operation nabo barwama bawende iturerwe gwina operation ire gwete aritango ekuma rare onde ko bwiri kumenya githia ete aritango etirita nende bete bawe enough is enough woni ni mberete nkabera batu nikinyite ara tupusheto eno nduni mbumete muchiwa yantu bangambe so ngambe yura the other day ndarinjire lukununu bambira ngambe yo eke yo turarukire kabarara muntu ethakia wete mara akiura kia yachoka mwana oro turire ni yachoka so ekinyere au kantu baikaria bongwa na ndau wa thirikari ninde we wite wire ngavana thirikari ni kariantu ara mwana ukaria ni ndauire nye kurugithia twatura inya miko na mbi tukurira twanwa manto ya security na kuwa muntu interior gakorwa county commissioner kana korwa na hospinditi kukogoro wa thirikari no wote kuomba kuritangwa wewe so anto barabe na kene abunge na baba ange baburi koya kanya kauka korwa nawe yaburando onere ntuko mabo kirabunge bonde bori cioria na bangenti muno tukumenya naba itari inge bakaulo baburi gochoke manto pressure bonde bakore ndire batu anto beto barua tutekwenda kureterwa ngang'ania koboke anto ibakurie gwige ko make sense ugakuthwa muntu no raisa mburu akyo ya ng'ombe cietu wikatika kuona buteani ka kwenda inde kuyojera gwari mwe anto aenda irwe samburu mianto miakugiuria chope anto bakurie nyoge defend thirikari uka washa na to kuwa no nto anto benu bakumi very true yeah okay parting shots tieni Aberia Oni Aberia wa mandile parting shot yeku Oni bombe ndakuwa ni atire brand timu enge ni ondo ni rawire ora nyawo na ntarare gonke to andekebo mundoro ko na tena atikuibwa yakaba yitaniria na gavana emriti ongo thirikari anto tori incitement metandaone umake thirikari wite na meru itithiretie atongoria anto bagwethwa CC bagwethwa director bagwethwa chief officer batithiri meru so ro kuibwa buru atianiri na umethirikari naite na gavana bara nao kuona manto yo metandaone kila saa kinyoyo kiatua thirikari ekwe gathukwe ni anto bakai agetikira kuthukiruria etwa okay thank you nte oni ngonkenda kuwa na amiru nkenda kwariria nkabera batu kare akuwatanira na muno atongeria betu bare akuwatanira utio twakinya kinya tukuwa twaita kuthetra mbito getha tutiwatanirite antu iba kumenya waita njire samburu bongwa comment ira bamika abaua amiru batiwatanira na weta kithia ni isiulu bongwa bakaua amiru batiwatanira nondo boba watanaira bakauwa ibo tukubwetheria community yetu te kumanisha i community ri kutugwa anyo tukabwetheria kukeya kwithira mumero mwa na thinethere no akumegembe kana no akuma ko kana kithe kana tigania it is the entire Meru is affected so atongeria betu lead by example waita gutwira ibatu kana ibatu barato bothurire tutiwatanaira ukeyo tuonia ngwataniro we can go very far. Rikana, the example yarira bakiraito baritangwe with my husband bakina maoka maoro batirimana every time by an opportunity bakera narete people from this area they from this region bethaira baina muchamanyo yakwa the opportunities that were there and you could see it was working very well no ndo iba watanaira ibethaira baina regular meetings ya kwaria problems icio cia Meru ya kwira na batu oyo opportunity ya tware akuiwatanira yeta na bangi so you negotiate as a group na tumba ku negotiate wenga ukona muntu nura choka ku negotiate wenga muntu is not for you so Meru tuwatanire na bwari ingikura
bwimenyere bukaringira muntu bukumenya oti wabwikia. Yes. Ngutikani nawe na ibwega sana, thank you so much nonto boginya studio yetu na kwaranije na Meru, thank you kinya kiri babu na kinya babu ategeri Meru tu na thikirie, thank you so much nonto bokutha buria mana batu baraba tumite SMS ntomba kuthoma SMS chinu chionde indi, thank you so much nonto bokutha buria mana batu na bure included kiri rwaria ruru na kiri bwana Kilemi bweria sa happy birthday to you na Murungu awikaikie miaka mingi, you blow many candles. Ago mwekiria twanania ni ntukwe rujo na rutene rwa radio rukiri kithake rukiri urare wendete na mwathani ombe kuthura aria mana ugwe na toro rike kuigwa tafadhali watu kuringa kure ku karinga kura na nkoro ringa kura na mathugani no nkoro ni eta ya bionde mwakera ntukuingira mwathani agatutethia urare bwega kambita jeri wacheupe. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na giti ukugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippm